umenipa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Baba, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Muthani agocwo ringi, Mwathani agocwo. Ngwenda ugeithie jirani yaku no mwire karibu katika nyumba ya Bwana. Na tukigeithanagia youth othe, youth wanalika wote tukuje hapa mbele. Wenye wako huko juu tukuje sisi wote huku. Youth na waomba tukuje sisi wote tukae huku mbele. Hello youth, na waomba sisi wote tutoke huko juu tukuje huku mbele. Asanteni sana kwa kutii. Mkuje hapa katikati, kujeni. Tokeni huko mkuje hapa. Leo siku ni yenu. Wanalika kujeni hapa na wana teens. Wanalika na wana teens tunamuona huko. Tunasema watu wote wenye wako juu wakuje chini. PCMF, kijana PCMF, tunasema watu wote washuke chini huko. Tunakuona wewe wa mwisho. Kuja hapa mbele, kuja hapa mbele, kuja hapa mbele. Hapa mbele, kujeni hapa mjaze hapa mbele. Kujeni tujaze hapa mbele. Tunajaza kanisa leo, tunapata joto. Tunapata joto tukiwa zote pamoja. Mwathani agocwo. Rwimbo rwa gutongoria ni uka Mwathani utonye thiini. Praise and worship. Uka Mwathani utonye thiini, ndukarugame muromo-ini, riu nindaigua mugambo waku, Mwathani Jesu utonye thiini, riũa rĩthũna
kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, ti-itherũ iria nĩ rĩagĩrĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ, gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ ciaku, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeni atĩa, nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndĩrenda ũrũgame ta, mathĩna macio nĩ manyonagia atĩ nĩ bataragio nĩwe. Ũndũ ũcio ndakũhoya ũke, gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ makinya ho, agĩbara Eliabu, akĩĩra atĩrĩ, ti-itherũ mũndũ wa Jehova ũrĩa ũgũitĩrĩrio maguta, ekũrũgama mbere yake. No Jehova akĩĩra Samũeli atĩrĩ, tiga kũmũbara gĩthiithi kana kiuga kĩu ũrĩa araihĩte, nĩ ũndũ nĩ ndũmũregete, nĩ gũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ abaraga one ũrĩa mũndũ atariĩ akĩonwo na maitho, no rĩrĩ Jehova abaraga ngoro thĩinĩ. Rekei tũhoe. Mwathani mwene hinya wothe, nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, mbere tũgĩkwambararia na tũgĩgũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha. O we warĩ kuo, we ũrĩ kuo no gũtũũra tene na tene, we ũtacenjagia na mahinda. Nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia kĩgongona kĩa ũthingu. Ihoya ritũ nĩ rĩrĩ Mwathani, ithuĩ twetongoria nĩ tũkũũra mũthamaki ũrĩ tha. Twahoya gũtongorio nĩwe kĩgongona kĩa ũthingu. Oya ithenya rĩaku mũthamaki ũrĩ tha, ndahoya ũrambarara kĩgongona kĩa ũthingu, na warĩkia gwĩka ũguo ngumo na ũgooci nĩ igũrũ rĩaku. O wega-inĩ waku no wa mũrũguo Jesu Kristo, ũguo nĩguo twahoya twacokia ngatho. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ihinda rĩrĩ tũgũkaribisha praise and worship. Karibuni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Garukira mwenzako. Umwe tukaondokeka. Garukira mbekso na jirani. Mmoja wiki yako irahanaga atia. Inuke mwenzako. Muulize wiki yako ilikuwa aje. Mumenyere tu hali yake. No mwire kaondokeka kumwire ne murathime. Umire ne kurathimwo. Mwire basa kashoteka ine kumwoera. Ongea nena naye thonde kwa atana mundu ucio muikaranetie nake. Tutikae kuruga ari ukora aruga atia. Bwana asifiwe. Ucoke mwire atiriri umuthiri yuthi meguku. Ona we hindi wale mwana yuthi. Koguo muthi we igona ta we yuthi. Nega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ona ina tiko chini hivyo kwa nini? Nikie na jethi uguo. Bwana asifiwe kaneho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Gai monene wakuzolewe. Haya, turudi kidogo tu. Turudi kidogo tu. Bado sijakuona wewe, sijakuona bado. Twende wewe.
niwe Koinamera wakuboswo niwe Ngai munene wakuboswo niwe Kwa baraja wakuboswo niwe Ngai munene wakuboswo niwe Odhibu wakuboswo niwe Ngai munene wakuboswo niwe Kasabo Zunguka tena Zunguka Zunguka tena Ayuthi morio Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Achari morio Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Kanitha morio Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Zunguka tena Zunguka tena Sosiali yorinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Nakwaya morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Kaburi morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Achari morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Zunguka tena Zunguka tena Twende sasa wewe Ayuthi morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Kanitha morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Atumia morinyo Mwenda Jesu nao makiuga ni mamwendete Zunguka tena Zunguka tena Muthamaki, Ewe ya baba wekete
nĩgũruta ĩrĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ ũretĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyenda mbeca-inĩ ciaku Ngai ĩkũgoca mũthamaki nĩ ũrĩa baba wĩkĩte mawĩko makũgegania igongona rĩrĩ kũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ ũretĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyenda nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu nĩrĩgocora nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu nĩrĩgocora ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagia nĩkũgocaga rũcinĩ na kũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa ona ũtukũ watũmana nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagia nĩkũgocaga rũcinĩ na kũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa ona ũtukũ watũmana nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu nĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu nĩrĩgocaga Sayuni Oyuthi muthi kwa kimana koe ainaine kĩrĩma gĩa Sayuni Mũciari muthi kwa kimana koe ainaine kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Mũciari muthi kwa kimana koe ainaine kĩrĩma gĩa Sayuni Kanitha muthi kwa kimana koe oinaine kĩrĩma gĩa Sayuni Athuri athikuma kiuma koe oinaine kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Ainaine 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 kĩrĩma gĩa Sayuni Tuni sasa wewe
Yesu wewe. Amekuwa mama kwako. Amekuwa mwaminifu kwako. Kwani hapa wewe. Kwani hapa. Tato ile kana, waerikana, moyo ya nairomo, egogo daina, kutia kwa tianyona, nazo ikanyura, kayola kamera, ibeitena, tato ile kana, waerikana, moyo ya nairomo, egogo daina, kutia kwa tianyona, nazo ikanyura, kayola kamera, ibeitena, igeriganiro, usoka hawa, wadirikaneira, kugane wega, Emmanueli wangai, leo dirikanete, ekioni dasoka, kugane wega, igeriganiro, usoka hawa, wadirikaneira, kugane wega, Emmanueli wangai, leo dirikanete, ekioni dasoka, kugane wega. Gekwana baba, kagetwireretwa, gegetasiro, adehoiri, wakwa waimire, meneko yakwa emiadoha. Getoka nogeke, Gekwana baba, kagetwireretwa, gegetasiro, adehoiri, wakwa waimire, meneko yakwa emiadoha. igeriganiro, Usoka haha, wadirikaneire, kugane wega, Emmanueli wangai, leo dirikanete, ekioni dasoka, kugane wega. Kule sasa. Pepea wewe. Sasa Yesu wewe. Miromo ya kanwa gaka gakwa, mundu wĩri ũrũĩte ũkahotana, igũko waku nĩguo kũhotanĩire. Ũgũtegeraga ngũkũhane, Na miromo ya kanwa gaka gakwa, mundu wĩri ũrũĩte ũkahotana, igũko waku nĩguo kũhotanĩire. ũrũgamia wa kũrĩa kwega, Wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya makwa maigĩte haraya, ũgũcagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga. ukimalizia wewe. Igakiawerũkia oimire maĩ, Aisiraeli makĩnyotokera, karũthanju ka Musa kaũthĩka, maũndũ mega no nginya mekĩke. igakiawerũkia oimire maĩ, Aisiraeli makĩnyotokera, karũthanju ka Musa kaũthĩka, maũndũ mega no nginya mekĩke. ũrũgamia wa kũrĩa kwega, Wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya makwa maigĩte haraya, ũgũcagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga. tumalize na hiyo. Wewe. Kwa kesho ya Yesu wewe. Hallelujah. Sango Thank you Lord. Fungua mikono siku ile mwambie asante.
Open up your mouth this afternoon. Mwambie asante kwa neno mwema amekuwa nawe katika maisha yako. Fungua kinywa chako siku ya leo. We thank you Lord. We honor you Lord. Pokea siku ya leo. Pokea utukufu siku ya leo. Receive all the grace of the Lord Jehova. Pokea utukufu siku ya leo Jehova. Umekuwa mwema kwetu. Umekuwa mwaminifu. Open up your mouth. Open up your mouth. You know what you need. You know what you desire. The presence of God is with us. Fungua tu kinywa chako. You know what you need. You know what you desire. Maybe ni amani unataka. Maybe ni ukanya unataka. Maybe ni amani unataka. Fungua kinywa chako. Uwepo wake uko nasi. We thank you Lord. We honor you Lord. We glorify your name Lord Jehovah. Pokea sifa siku ya leo. Baba, tuonekane siku ya leo. Tutawale siku ya leo Jehovah. We thank you Lord. Yes Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord, because you're worthy and you're wanted, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, because you're worthy and you're mighty, oh God, in the name of Jesus. Hagekone meri hagekone meri no kuidia meri go. Mwele akwa oshindero mode akehetoka na gotige. Haga gotige na gotiga nenie tondo ne morele. Akohetoke Jehova. Hatohetoke na oshindero mode. Oh God, in the name of Jesus. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, naomba Unapozuru
the King of all the glory. Utilizza you, amukira kuona hosi amukira kuona Jehova amukira kuona graina sito ana kweli wito kai ana wakihoti wito kai ana wino wito kai ana yote wote neti Papa Holidene doka Okoina newega Wadani Hojareira Medaya kupapa Menea doshiakwa Ikionaga Papa Holidene doka Okoina newega Wadani Ojareira Medaya kupapa Menea doshiakwa Washinagia Hanalea de Toro Gahote Kababa to go there. O Coleto Holeo Tayo Aqua Hayani Kinete Webeneza No I can't Beneza Tolo Gahote Kababo to go there O Coleto Oleo Tayo Aqua Haunye Kinete Ebeneza Baba Okwera newega Mwadani Ojarato Oleo taivyo wako Haunye kineta Thank you, God. Thank you, Ebenezer. Praise God, church. More than a gosho. Praise God. Praise Jesus. This morning, as we have begun this month of August, maudoni maige mahane kese misorire neiso. Maudoni maige mahane kese misorire neiso. Noroshiniro romhode. Soka kuiraka yarosu ikawago tsorekera. Ate kuona ate tohinyere irio no tore muona. Ate kuona ate torume so no tore muona. Mwathani agocwo. Nĩ njũĩ niĩ tiriganĩire no nĩ kwĩrutanĩria kuone haroigĩ maroka na makuona magathiĩ marĩ na gĩkeno nĩ kaba ciothe gĩaku gũkĩra ũhecũke ũguo mĩaka mĩingĩ kũhecũka yakĩra ona gĩcano kore gũkuona nĩ gũkuona nĩ gũkuona
Roshinero mothe mwathani ni soka nyari ni ciaku mothiku Sweisrore se mwathani sokiugaga ni wega ni maundu maria mothe wanacwikira mwathani Soka mwathani sugece ni wega wa mothiku ni kuona mwathani ni uswaranite na ithui Sorauga ni thank you mwathani ni kuona seginagia mwathani muthenya uyu wa mothe kai ni otete gucoe mihomo ya muthenya uyu wa mothe kigokona kia muoyo ase mwathani gutiramakania kuria guothe sumete kigokona kia muoyo amusi kwagirira swagiriire mwathani nikio rucini ruru mothe wa muthiku Daudi akiuga acerere thiini wa thaburi kai ati mwathani gutire hende mwathani ase mwathani acakaga kuingira nyumba-ini yaku mwathani ni maundu maria mothe uramwikiire ati augaga acerere ya muthiku nyumba yaku nie ndiraingira na ngatho ndiraingira nyumba-ini yaku gucokeria ngatho kuona ase mwathani ni ucorahurite muthenya uyu wa mothe kuona ase mwathani ni ucomete cione mucini ruru wa mothe amoingi mwathani ni maracanyite kuona mwathani even others Jehovah God they had grace plans over this day Ebenezer even others Ebenezer they had grace plans over this day King of all the glory but Ebenezer they didn't see this day Jehovah God but for us that we have seen this day Jehovah Nisi we worship your holy name Adonai we say thank you King of all the glory so nago share swara kitokugaga ni wagirire mwathani so nago share swara ya kutokugaga nowe kaya mothigu maana tu ni kutupendelea umetupendelea Ebenezer maana tu ni kutupendelea umetupendelea mfalme si ati tumelipa gharama yoyote ya makodi yoyote mbele zako Baba si ati Ebenezer tumetoa kitu chochote mbele zako mfalme ila tu ni kwa neema na rehema zako Ebenezer so agadhare swali ya kukigokona kia muoyo aisoe mwathani wale na ciana cia Isiraeli ile mwathani mare wero-ini kigokona kia muoyo no kiuga ase mwathani ndukana matiga ati ona mangigerera ruo ruriko mwathani ona mangigerera kunyororio mwathani ati ona mwathani we niwe waugire ndungimatiganiria ona rekana rekai ona ithuĩ rũcinĩ rũrũ rũmũrũrĩ rũrũ mothe mwathani rĩrĩa mwathani twambĩrĩria mweri ũyũ Ngai twahoya mwathani ũrotwĩka wa gũtwarana na ithuĩ twahoya Ngai ũrogũtwĩka wa gũtwarana na ngoro citũ twahoya mwathani ũrotwĩka mwathani twahoya Ngai ũrotwĩka kĩgongona kĩa muoyo may you be the license to our feast God over this month of August Ebenezer may you be the license to our feast Jehovah Nisi Father Lord King of all the glory Jehovah Lord King of all the glory we refuse to settle for less God we refuse to settle for less Jehovah God over this month of August over this month of August my God and my Redeemer may you be with us Lord may your Holy Ghost intervene may your Holy Ghost take over Ebenezer may your Holy Ghost have your way Jehovah Lord let the fire of your Holy Spirit intervene unto us my God and my Redeemer this month Jehovah God may you renew our salvation may you renew our salvation may you transform us Jehovah God the way you transformed Saul to Paul God he was the persecutor of your people Ebenezer but you sent him Jehovah God you transform him Jehovah Nisi from the persecutors to apostle even as Jehovah God may you transform us Ebenezer because Lord we want to know you more God because Lord we want to serve you unconditional because Lord we want to serve you in truth and spirit in the mighty name of Jesus Christ this morning we declare Ebenezer that your month is blessed that our month is blessed that Ebenezer there'll be more miracles happening unto this month of August there oh my God there will be restoration for everything that has been taken to us because you say in the book of Job 20 verse 15 that's the whoever swallowed our riches that's whoever swallowed everything that belongs to us that's whoever took everything that belongs to us and swallowed
swallow this, Ebenezer. That's my God, you will cast their bellies. Ebenezer, you will cast their bellies. And they will vomit, Ebenezer. They will vomit them for us, mighty God. In the mighty name of Jesus Christ. Father God, this month, Ebenezer, we know we declare, Ebenezer, that this will be the month of double portion, Ebenezer. In the mighty name of Jesus Christ. Mwathani twahoya kigogona kia muoyo. Urosweka kigogona kia muoyo. Wakwandika Mwathani. Maundu maria twikise wero. Maundu maria twikise kigogona kia muoyo. Maundu maria matathomekaga mweri ucio muhecuku. Maundu maria matathomekaga mweri ucio muhecuku. Eke Mwathani macwike maguthomeka mweri uyu. Eke Mwathani macwike maguthomeka mweri uyu. Kigogona kia muoyo. Bururi uyu witu twauneana moko-ini maku. Nikweteke Mwathani wa gwathana. Because Ebenezer, we don't know where we are heading to, God. Because Ebenezer, we don't know where we are heading to, Jehovah God. My God and my Redeemer. Because Jehovah God. Ase Mwathani wene ugaga serere. Asogoria Mwathani ithuene gwecia twesagia. Nawe Mwathani niwe uheanaga Ngai. Mwathani tarara asogoria ria swagweciria muthingu. Ogituhe kigogona kia muoyo. Tora Mwathani umaririkane wa muthingu. Ni maundu maria marahuthira kigogona kia muoyo. Ni maundu maria marauta sonwa-ini cia Mwathani. Makariganirwo atene kuri njiaro iria nini Mwathani irakura. Makariganirwo Mwathani kuri njiaro iria nini irakura. Na matira makania ni maundu maria marauta tonwa-ini ciao. Ate Mwathani kina magacwika kuruma rorere Ngai. Ate kina magacwika kuruma rorere kigogona kia muoyo. Paforoswika wa kurigwo ni tha iguru ritu. Paforoswika wa kurigwo ni tha iguru ritu. Bururi uyu witu Mwathani niwe wa uthurire. Bururi uyu witu kigogona kia muoyo niwe wa uthurire. Twahoya Mwathani uroswika wa guthamaka. Twahoya Mwathani uroswika wa guthamaka. Ngai ni sokwehecie. Ngai ni sokwehecia o muthiku. No Mwathani twahoya uroswika wa kurakaruka. Mwathani twahoya uroswika wa kurakaruka. Osore ciana cia Nineve ciehecie Mwathani. No riria macokire kumenya ati ni makwehecie. Riria macuririe ndu ciao Mwathani. Magicira maitho mao na kuriwe kigogona kia muoyo. Maithori maria marĩrire wa muthingu. Mwathani we ni waiguire. We Mwathani ni waiguire. Ona ithuĩ Mwathani no kurera turakurerera. Reke ũtuĩke wa gũthamaka Ngai. Reke ũtuĩke wa gũthamaka kigogona kia muoyo. Reke ũtuĩke wa kũringwo nĩ tha Mwathani. Mwathani twohoro ũtuĩka wa kũrakarũkwo. Kuona atĩ Mwathani nĩ kũrĩ nginya ciana nini. Atĩ cicoya atĩ Mwathani ithuĩ nĩ twĩhĩcie. Atĩ cicoya atĩ Mwathani ũrĩa kumagwo na ũrĩa gũcokagwo. Mwathani ũrocoiguĩra tha. Ta rũciaro rũrũ Mwathani tũrĩ. Mwathani nĩ tũkwĩhĩcie kĩgongona kĩa muoyo. Mwathani nĩ tũtiganĩte na njĩra ciaku. Mwathani nĩ tũtiganĩte na njĩra ciaku. Kuona atĩ Mwathani nginya Mwathani tũreka maũndũ me magigi. Na gũtirĩ kĩndũ tũrahitha Mwathani. Baba ũrotuĩka wa gũtũiguĩra tha. Baba ũrotuĩka wa gũtũiguĩra tha. May you remember mercy upon us, God. May you remember mercy upon us, King of all the glory. Father, Lord, we want to know you more, Jehovah Nisi. And so this generation, may you take over, Jehovah, Lord. Because you say that we no longer, Jehovah, God. You will no longer destroy your children using fire nor water. More than either so also iguera. So hoya kaitu also iguera. Do get some more than you may hear my so may masune osada coming. That's Lord, you will cleanse in us. This morning, Jehovah God, may you cleanse in us. This morning, may you cleanse in our nation. This morning, may you cleanse in our nation. This morning, may you cleanse in our hearts. In the mighty name of Jesus Christ, Jehovah God, Jehovah Shammah, amugosire kayo gisawe. Niswe mwathani wene wigua mahoya no gacokia. Ona mwathani kanitha we wiso kigogona kia moyo. Twone ana sumoko-ini maku kigogona kia moyo. Remember every person that is here, King of all the glory. Remember everyone who is representing his or her family, Jehovah God. Eke mwathani urosweka wako maririkana. Eke mwathani usweke wako monekanira. Nikuri aria mari na mafasa mao mwathani. Nikuri aria mari na mafasa mwathani mokite hani undo wa arwaru. Mwathani twahoya kigogona kia muoyo. Kwamba mkono wako una nguvu na unatenda, Ebenezer. May you touch those that they are sick, King of all the glory. Because you are the one who created
You know every engine, Jehovah God, that has the problem. My God and my Redeemer. So horosu ikawa kumahonie. So horosu ikawa kumahonie. Nare mwathani mokese ni odo wa mawirari. Eke mwathani Jehovah God. Open opportunities over them, God. Open opportunities over them, King of all the glory. Nare amare mashukuru ine mwathani re. Oroma heoge mwathani. Oroma heoge no menyo. Kiria giothe marathoma kigokona kia muoyo. Mwathani Jehovah God. Let them be successful, King of all the glory. Remember every project, Jehovah God, unto this service. Remember every project, Jehovah God, unto this church. Jehovah God, may you fulfill it. Tadogiria serere mwathani. Ategotire hede tore kuhoya na swage. No mwathani roshine ro mothe. We are praying, King of all the glory. May you open the doors, Jehovah God. Open the doors of prosperity, God. For the sake of this altar, Jehovah God. For the sake of that renovation, Ebenezer. For the sake of that renovation, King of all the glory. To make your altar clean, King of all the glory. To make your altar beautiful, Jehovah God. Intervene, mighty God. Intervene, King of all the glory. Ona shiarito swamaniana moko ine maku. Kiosweke wako maririka na gai. Kiosweke wako meka maodo mega. Eke mwathani makiumagana na mageshoka. Mwathani usweke wako mawawa. Wagoswarana na okai eko gwo mwathani gumono goshira goshokerera na ni undu wa mwathani wiso Jesu Kristo so hoya na nigeso ashokia gatho ihoya ria mwathani ithe wiso ri iguru Yesu ria kuria muru uthamaki waku ni uke oria wendete we ni weka guku iguru oria weka ku iguru utoyo muthi ucio ucigana no tuere mehia maitu na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũconokia ũconokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani agocwo ringi. Nituhurire praise and worship makofi mega. Nitwakinya ihinda ringi ria presentations na tukwaja na dance ya youth. Karibuni. Ile gushoka ni development.
Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Nisalimieni kwa haraka development team na school board wakuje. Watu wote wa development wakuje. Muda wetu umeenda sana. Kuna kitu tunataka kuwaonyesha kidogo ndio tuweze kuenda hii safari pamoja. The LCC office karibuni. LCC office, school board wakuje. Thank you. Asanteni sana. Asanteni kwa kukuja. Elder Juguna, nilikuwa na kuangalia. Thank you. Kanisa, nimeokoka asubuhi njema. Kristo ni Bwana. Kwa ajili ya muda sitaongea mengi, tutatumia tu dakika 5 tuambie mambo ambayo iko mbele yetu. Kasi ya development nitatumia Kiswahili nyingi, tuko na wanalika na teens wetu hapa waweze kuwa wanasikia vile tunaongea. Kasi yetu ni kuangalia mahali tumepewa na Mungu. Hii kiwanja ya PCS Ocean Church iko sawa, nyumba ambazo ziko infrastructure yote iko sawa na imeenda kulingana na taratibu za kanisa letu. Kanisa letu la Ocean lilianzia pale Soweto, mahali tuko na PEG, na wazee wale walikuwa wakati ule wakaona ni vyema wanunue kiwanja hapa na wakanunua. Na pia wakajenga kanisa la kwanza ambalo lilikuwa hapa nyuma la mabati. Na wengi wetu walipata lile kanisa. Na wale walikuwa wakati ule akina senior wetu Elder Juguna wakaona ya kwamba ni vyema tujengee Mungu kanisa la mawe ambalo linafaa. Na wakati huo watu wengi wetu walikuwa. Na mwaka wa 2010 December 12 kuna kamawe kako pale nje kwa umulango, mchungaji anaitwa Dr. Reverend Jane akaweza kuanzia hii kanisa tuweze kulianza kulijenga. Na kwa hivyo hii kanisa 2010 ndio tulianza kujenga. Mpaka mahali tumefika ni miaka 16. Wale watu wengi wanakumbuka kuna wakati tulikuwa tunasomea pale nje kwa tent. Na tukarudi tukaona hapa mbele ndio tulikuwa tumeweka slab hapo, tukaweka mabati hapa mnaona. Na Elder Moses na Elder Boro, I can remember with a lot of respect, wakati huo walifanyia harusi hapa. Na hiyo picha next time tutawaonyesha vile hilo kanisa lilikuwa. Na wengi wetu wengine walikuwa wamefanyia kina Waigwa, Gitao, Mwenda, Mzae, mlifanyia kwa ile ya mabati. Elder Margaret pia kwa ile ya mabati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni history ambayo tunafurahia. After 10 years, engineer wetu ambao tuko pamoja nasi wametuambia ni vyema tuangalie ili kanisa tufanye kitu inaitwa renovation. Na ndio hii tumesimama hapa leo ndio tuweze kuwaeleza tuende pamoja. Ukisimama pale mbele uende pande ya Sujamo, usimame kwa hii building ya vyoo vyetu multipurpose hall, uende juu kabisa uangalie juu, utaona vile kanisa letu linakaa limechakaa. Na sasa tukasema ya kwamba tumejenga shule mpaka mahali imefika, na tunashukuru board, ndio sababu nimewaita kwa ajili wanaendelea mahali tuliachia. Sasa tukasema ni wakati wa kuangalia ili jengo letu. Wapendwa, kukinyesha, na tulikuwa tunaomba Mungu sana kusinyeshe, wale wanajua maji inatiririka inakuja mpaka hapa mbele. So members, tukaangalia kwamba hii kanisa tunaenda na phases 5. Phase ya kwanza ni juu kwa mabati, turekebishe tuweke gutters vizuri, hiyo mambo yote. Ya pili tunataka kurekebisha hapa ndani. Mwash
na Monica, hebu kujeni hapo mbele. Mtu mmoja hapo wa praise, Wanyoike kuja. Design ile tulikuwa tumepewa wakati ule, ni vyema tuone ilikuwa ya wakati ule. Lakini wakati muda unaendelea, mambo yanaendelea yakipinduka. Si mnaona hapo mbele? Kuna mawe ilikuwa imewekwa hapo. That was the design that time. Now we want to improve. Asanteni. We want to improve. Hiyo itokee vizuri kama ule wakati tuko na wanalika. Kama uko hapa na uko na less than 35 years, simama kwa haraka. Kama uko less than 35 years, simama. Anybody below 35 years, simama. Sio wanalika. Kama wewe uko hapa na uko na miaka chini ya 35, simama. Good. Wengi wenu huu ndio wakati wenu, na tunajua wengi wenu wako katika the universities. Uko hapo na yuko kwa ile tunaita interior design. Kuna mtu anafanya interior hapa? Wanalika wetu, kuna mtu anafanya interior? Good, kaeni chini. Members wetu, kuna mtu ako hapa na anafanya interior design? Tuko na member yoyote? Thank you. Kama tuko naye tutaenda tukijua. So members, ile tumesema ni kwamba the second one itakuwa hiyo. Ya tatu tunaenda parking yetu. Studio tuwekee tiles, sio tiles, kabro zile tumechagua, hatujachagua but tuko na samples. Tuwekee hiyo ina LAN. Hiyo ndio vile tungetaka kutengeneza kule nje. LAN yote, kuna hiyo ni design moja, kuna design nyingine hivyo. Endelea kuziweka. Tuweke cabros ndani na pale nje kwa parking ya nje. Ya ine, ukiangalia zile system tuko nazo hapa, saa zingine media, ICT, unaona nikiambia mtu wa media niwekee, anakaa. Jua ile tuko nayo ni ile ya kitambo. Tunataka kuweka ya muda huu. Na ya tano itakuwa kuchange viti vyetu vyote. Kuchange zile viti tunakalia, zile meza ziko hapa mbele, hata hii carpet. Wale wanatuongoza wanatuambia kwa development ya kwamba muda umepita. Na hiyo ndio ile kazi tuko mbele yetu. Members, tumekaa chini na tukaangalia na LCC ya kwamba huu mwaka wa 2026 ile tutaanza nayo ni phase 1 na phase 2. Ya kwamba turekebishe juu kwa mabati na tukuje hapa tuanze kufanya interior design. Ya kwamba ukiingia unaona ya kwamba hapo mahali ni pa Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Mwongozo wetu unatoka katika kitabu cha Hagai 1 verse 8. Nitajaribu kusoma na Kikuyu. Aterere, thiei ile maine muteme miti, moke mwake hekalu yakwa rĩngĩ. Underline the word rĩngĩ. Koguo nĩ twakĩte, Ngai aratwĩta tũke twake rĩngĩ. Nĩguo ngene na thathaio ta ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũthathaio. Praise the name of the Lord. Hagai 1:8. Tũthiĩ kĩrĩma-inĩ, tũteme mĩtĩ, twake hekalu ya Ngai rĩngĩ. Na nĩkĩo twĩhaha ũmũthĩ tũmũtũme. Tũtũme o mũndũ athiĩ kĩrĩma-inĩ, ateme mũtĩ, oke naguo tũthondeke kĩgongona gĩkĩ Ngai atwete. Maũndũ merĩ, ũndũ wa mbere, ndiramenya andũ aingĩ nĩ maroria ciũria nyingĩ. Why this time? Hamuoni vile uchumi umechakaa, hamuoni vile kuko. Ngai ni Ngai. Mungu ni Mungu, atabaki kukua Mungu, kukiwa na mvua, kukiwa na jua. The late Professor Wangari Maathai oigire maũndũ manini twĩkaga nimo mareaga ũgarũrũku mũnene. The small things that we do, na ndio mambo yale tumekuwa tukifanya hapa Sosiani, ndio imeleta tofauti hii kubwa.
a small band kanaitwa Yumi kakiuga atiri nieleke thie na mbere na gwika wega. Bwana asifiwe. Andu aitu rekei tuthie na mbere na gwika wega ni tondu wa ugoci wa Ngai. The school board, nataka kusema asanti. Unakumbuka ya kwamba tulijenga kitchen na kuna mahali ilifika tukakwama. The school board gave us about almost 2 million ndio tumalizie hiyo kitchen na ikae vile ilivyo. Na pia wakati huu wametuambia ya kwamba phase 1 na 2 tufanya but tukifika phase 3 na juu tunataka kumalizia shule, kuna mjengo ambao unakuja tena phase 3 pia wamejitayarisha ya kwamba ya Kapro watatusupport kabisa. Wametuomba kwa ajili Disemba kuna kazi wanataka kufanya, phase 3 tutakuwa pamoja nao. Lakini pia kwa hii phase pia hao the members themselves watakuwa pamoja nasi kutushikilia waone ya kwamba tumemaliza ndio tuweze kuingia phase 3. Tutatumia paybill funding. Funding hii pesa inatoka wapi? Inatoka kwetu sisi members. Tumekaa chini na LCC kila district tukaipea mugao wao. District ya Savana ndio iko na pesa mingi sana. Na ile pesa mingi ni 240,000. Hiyo ndio the highest district. Hizo zingine zikikuja hivyo hivyo. So kindly members, tunaomba tufanye kazi ya Mungu bila kuchoka. Tutatumia paybill ya development na ndio ya KCB. The last one ambao ni development na 10 bob. Kama ni kwa district tumia hiyo, andika district yako na jina lako na itafika. The other part tuko na wageni ambao tunatafuta, wengine wetu hapa wamejitolea kuwa wageni ndio waone ya kwamba tumepata at least 3 million. The district wanatupea 2 million. Ndio tuweze kuona tumefanya phase 1 hadi 2. 3 ikifika itakuwa rahisi sana juu hata shule watakuwa hapo pamoja nasi. Na kwa hivyo tuliombea kand kwa niaba ya hii chama, tuliombea hizi kand, but sasa nitaita chairman wa LCC kwa kunyenyekea kwingi, na asanti chairman kwa ajili pia yeye mwenyewe amejitolea na pia ametutafutia pia wageni ndio tuone ya kwamba hii kazi imeendelea vizuri pamoja na ofisi yako. Nitaomba chairman aweze kunena jambo moja ndio tuweze kupeana kandi zile tuko nazo na zile za district pia tuweze kupeana ndio officially to launch development day. Thank you. Asante sana kwa sababu ya masaa, hebu tumpigie Elder Joe, the patron wetu, makofi. Hebu tumpigie mvua ni 3 continuous. Mvua. 1 2 3 go. 1 2 bas. Hebu tuitie district ndiye tupeane. Tureda milioni 3. Thegio. Tureda milioni 3. Milioni 2 kuma thĩinĩ wa district na Ngai nĩ atũteithĩtie na nĩ twĩbangĩte na nĩ tũkwĩbanga. Milioni 1, milioni 2, milioni 3. Timu itũ ya development ĩtũcarĩrie ageni na tũcarĩtie ageni maigana ona, nĩtũgũthiĩ na mbere, Ngai witũ nĩ agũtũteithia, nĩtũkuona mbeca. Hena mũndũ Daniel 2010 mweri 10 December 2010 nĩguo twekĩrire kĩndũ gĩtagwo ground breaking. In fact nĩngugĩte atĩ ndarĩ ona tũmĩaka o tũnini twa 30s. I was the chairman of this church. 2010 December ndiye tuliweka ground breaking. Daisi anake aya mroka vijana wetu saa hii tunamwachia wacha hapa iwe kama state house ya Sosiani. Vile mungetaka tufanye interior design, vile tungetaka huko kukae, na mumeona mpaka kabro itafanyika, na itafanyika kwa sababu ya kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya masaa. Na leo ni wakati wa analika. Mungu natusaidie. No ngenda gutuika mugeni. Ni tondu uria mwathani agwikite wega.
Simama tu. Kama ungetaka kuwa mgeni tarehe 11 mwezi wa 10 uwe mgeni wetu, simama tu. Jana nilibahatika kuwa na classmate wale wenye tulisoma na wao primary school, that is almost 40 years. Tulipatana. Mwingine nilisikia alikufa, niliitwa lakini nilikuwa bali. Alikufa last month. Bona wewe uko hai? Bona sisi tuko hai? Bona saa hii tunaongea? Bona hatujazeeka kabisa? Bona tuko na meno? Wengine hata hawana meno. Mungu tu atusaidie. Mungu na atusaidie. Kwa nini uko na hiyo miaka? Kuna katoto kamekufa juzi, kamekufia Kenyatta. Bona wewe Mungu amekupa uhai? Si nguvu yako. Twirwo ni muhunjia ati mundu umwe arutire mbeca kiuga ni ndutaga ni nduragia kanitha. Agire na accident miaka 2. Gwĩcia mũtungatĩri nĩ gũtũhunjĩria nĩ gũtũhutĩria agire miaka 2 na maũndũ ma mbere ma Ngai magĩthiĩ na mbere. Nĩkĩ Ngai atakũhete? Ndenda ũnjĩtĩre. Tũrakũhoya mũndũ wĩtagwo Nelson mũheci witũ twendete. Ndenda kũhe wega. Kidogo tu tuonyeshane hapa. Kidogo tu nitachukua 3. Muhesh Ngai akũrathime na gwĩke wega, arotũma ũgacĩre na maũndũ maku mothe na family yaku. Thiĩ wone wega. Kĩrĩa ũgatũrehere Ngai agagũteithia. Albert yoka haha, engineer witũ. Muhesh ndĩraigua wega, nĩkĩo twekĩra haha gatagatĩ, ndĩraigua wega na twahoya rũtha na twamũhoera na twauga tũgũka tũmĩkĩre haha gatagatĩ nĩguo Bwana Kehara ũmũtware thibitarĩ na ũhe report. After 1 hour unipe report vile Muhesh yako. Thiĩ Ngai akũrathime. Thiĩ Ngai akuonekanĩre wega wa Ngai orokũigana. Thiĩ Mwathani arokũtũnga, arokwanĩrĩria irathimo cia Ngai ndĩ nyingĩ akũigĩire. Arogwĩka wega Mwathani arokũrathima. Thiĩ na wega. Mĩrĩ Kagendo. Mĩrĩ ũthiaga kũnene ũkomboka na ndege kaga kũgwa. Ndakũhoera wega wa Ngai orokũigana. Thiĩ ũke na kĩrĩa gĩothe ngũkana. Thiĩ ũteme mĩtĩ yothe. Thiĩ ũteme wenda gũkua na matinga, wenda gũkua na mĩũgithi, wenda gũkua na ndege, kua na ndege. Orotorehere mbeca cia ritũha mũno tũikĩrie bengi nĩ tũgatũma andũ tũgatũma zima moto moke mahorie okorwo nĩ thĩna wĩkuo. Thiĩ ũtũrehere kĩrĩa gĩothe Ngai ekwenda gũkũrathima nakĩo. Thiĩ na wone wega. Ũkamĩgue. Ũratwĩrire we nĩ wenda wĩna ageni erĩ, aya ageni we nĩ ũrerutĩire ageni aya erĩ. Wana mĩgue ta makati gũkĩga ũka gũkũ. Ona ndonirĩte mĩaka 2 kuma oka gũkũ. Ũracaririe ũrauga niĩ ndĩna my cousin ũramendera moke matuĩke ageni a gũkũ. Thiĩ ũmere ũũ. Kĩrĩa metĩirwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa sociani nĩ ũtonga, nĩ afya, nĩ gũtherema, nĩ kwagĩra, nĩ gũthakario, nĩ gũtugwo nĩ Ngai. Nyita kandi ici igĩrĩ. Thiĩ ũmatwarĩre na ũkĩmatwarĩra thiĩ na irathimo cia Ngai iria itarĩ kĩeha, iria itarĩ maithori, oro matũngia kĩrathimo kĩa Ngai ona wonere wega hau in Jesus name. Ukamaina wa Njũmbĩ. Moses Maina, ukaina Mrs. Ukaina mũtumia waku. Na mwĩke haraka. Mwĩke haraka nĩ ndĩmũrerete. Nĩ ndĩmũrerete na agacokia ngatho tondũ mũhete gĩtĩo na mũkanyenda. Niĩ ndĩmũrerete thĩinĩ wa district ĩrĩa twarĩ na inyuĩ, nyita mwena ũyũ na mũtumia nyita mwena ũyũ ũngĩ. Maina na mũtumia waku. Kanitha gũkũ mwakire mumĩte kũnene K South na mũgĩũka gũkũ na mũkiuga gũkũ nĩguo mũgũtungata na Mwathani akĩmũrathimĩra gũkũ na akĩmũhe gũkũ. Ndamwarĩria irathimo cia Ngai itarĩ kĩeha. Ndamwarĩria Ngai ũrĩa ũtũragia andũ ake na akarathima andũ ake. Aromwĩka wega, aromũtwara kũnene, aromũtongia makĩria ũrĩa mũrĩ in Jesus name. Thiĩ na wega. Ephraim Wambogo. Nyina Faith. Faith. Oka. Mũthuri waku ekuo. Auma Gĩthũngũ. Oka. We ũrakomire thibitarĩ. Ũracoka ũraikara mũciĩ mĩaka 2. Ũringĩtwo kũgũrũ ũkaremwo nĩ gũthiĩ. Na gũtirĩ ũru warĩ naguo ona ũrĩkũ. Niĩ ndaigua roho wa Ngai akĩnjĩra ũũ wa nyina Faith Wambogo. Ĩno kandi ĩno. Ũrĩa Ngai aratũmire wage kũ-paralyze kana ũtũre ũkuĩtwo nĩ wheelchair tondũ nĩ ũrathiana na mĩtĩ kũrĩa Ngai arakũrutire tamaka aramwĩkĩra maũndũ manene na family yaku.
thiĩ na wega wa Ngai mũigane na mũciĩ waku na ciana ciaku na mũthuri waku. Tukinye hau elders inyuĩ na inyuĩ kuma cukuru, kuma the school board development and the RCC, mũigano nĩ wega wa Ngai. Kĩrĩa mwathani atuhete, mwathani kĩrĩa gĩothe atuhete nĩ gĩake. Ũguo tũhana mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ ya mwathani, nĩwe twĩkĩte ũguo. Ndamũhoera na ndamũhoera. Haha hatirenda siasa, nĩ mweri 11 mweri wa 10. Mũndũ ũrĩa ũgoka na kanyamũ karĩa agoka nako kanene. Icio nĩguo mwathani witũ ageka. Akĩgemia thũmbĩ ndakanariganĩrwo nĩ inyuĩ. Ma promotion mwarimu mariũkaga manjĩtio kũu mũico ũguo. Aya mandĩkĩtwo nĩ mũkuona mwathani ũrekagĩra andũ ake arendete. Aromũkenia na aromwĩka wega, aromũrathima, aromũtwara kũnene, aromũgitĩra, aromũtũria gwake matukũ matarĩ mũthia. Ikaragithia. Elders kujeni laini ya kwanza. Tupige makofi. Tusiboeke. Elders kujeni haraka. Elders kujeni. Mahe. Elders kujeni. Praise mameni. Masai inaenda. Praise mameni. Tupe wimbo tukipeana hizi. Haraka. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Rorai bere. Suguka sasa, sugukeni sasa. Sugukeni. Mambo matatu yenu wazee wa kanisa. May God handle all your issues from now, because we are preparing for this fundraising. All your issues, may God handle them in Jesus' name. Number 2, may God confuse the enemies that can attack you in one way or another, in Jesus' name. The third one, the last one, may God walk with you to your destiny, in Jesus' name. Can you go now? Do the needful. Be productive. Whatever that you want to do, may God guide you, direct you, be with you in your districts. May God guide you in all ways. Ona tibese ira tutuanire ngiri 20, 30, 40, ngiri 100. Thiei murehe indo nyingi. Thiei murehe indo nyingi iria ingekenia mwathani. Na inyuĩ mũtũre marĩ akenu nĩ tondũ mwathani nĩwe ũtũmĩte tũkorwo ũguo tũhana. Ti mũndũ wa mũthurire, nĩ Ngai wa mũthurire. Ndenda gũcokera rĩngĩ. Ti mũndũ wa mũthurire, kuma hau mũico Elder Dorcas nginya harĩa mũico Elder witũ mũgeni, nĩ Ngai wa mũthurire.
thiei na wega wa Ngai omoigane karaithe. Gocwo Mwathani agocwo. Ihinda rĩrĩ nĩ presentation ya drama. Karibuni. Halo. Halo. Wakurugenzi. Mamen. Habari zenu? Mmekuwa aje? Mko poa? Turn to your neighbor, mpe high five, mwambie unakaa poa. Anakaa poa. Sasa sijui kama last time mnakumbuka kuna story tuliwapatia, si ndio? Last time tuliwapatia story ya Joseph akiwa kwa nyumba ya Potiphar, si ndio? Mnakumbuka hiyo story? Aya, nani anaweza akaniambia ni nini iliendelea? Hebu tueleze. As you all remember, your one and only Potiphar alikuwa anataka kukula shamba ya Joseph. Now, kama mnavyokumbuka, Joseph here. Ngoja, umekosea. Ruti nyuma. Umesema ati Potiphar ni Joseph ndo alikuwa anakula shamba ya Potiphar wewe. Calm down. Ni mimi lakini unajua alikata. Nilikuja kakata. Nilikuja kakata. Ngoja nimalize. Story ni so yako. Now, as you remember, Joseph here nilijiofa akakata. So unajua nikaenda kwa my man nikalia levi kidogo, alafu akamwambiaje? Akamfunga, si ndio? So now years later, na mimi kama mtu sipendi kupepa upusi, nikahakikisha huyo kijana Joseph lazima angelala ndani. Sawa? Lazima alale wapi? Ndani. Lazima alale ndani. Sasa sasa tunataka kuonyesha vile kuliendelea akiwa wapi? Ndani. Haya tuone basi. Na Joseph venye alikuwa ndani, Mungu alikuwa na yeye akampatia favor. So prison guard akaona ni vizuri Joseph akuwe in charge of all the prisoners. Na after wamekaa Pharaoh's Cupbearer na Beka wakaekwa wote ndani. Sasa kama mnavyoona hivi Cupbearer ndio huyu hapa na venye anakaa tu. Our handsome Joseph hapo katikati. Beka ndio huyu hapa mwisho. Tuone venye iliendelea after. Niko kwa shamba iko na vines. Najua vines zile ripe. Iko na branch nyingine ripe. Alafu nikachukua chuna zile matunda, nikaenda nikafinyia kwa kapi ya Farao. Farao akachukua. Unaweza kuwa unajua mimi hiyo ndoto? Ai, kwani miudu? Ati ulisema? Kwani hujanisikiza hizo masaa zote? Nimesema nimeota nilikuwa nimebeba kukuwa na 3 branches of vine. Moja iko na zote ziko na matunda ziko ripe. Nikaenda nikazifinya, nikapatia Farao kwa mkono yake. Sema budangu kulia. Wewe si mamba mslow, wewe ni mamba msharp. Sasa siku yako imefika. Unaona sasa hivi venye tuko hapa ndani? Unatoka. Ukishatoka unarudi ile mboka yenye ulikuwa. Alafu ukitoka usisahau buda. Siwezi kusahau buda. Wewe ni mtu wangu. Aiwe kwenda ndoto zako jiweke. Kwani si hatuwezi ota? Ama unataka kusema zetu zikuwa movie nini? Wewe. Pia mimi nilikuwa na ndoto nyingine mwecheche. Sema mwecheche. Ai. Saa yangu ilikuwa hivi.
Mimi nilikuwa pale hivyo natembea na mamikate zangu hapo hivyo kwa basket hivi ziko hapo hivyo kwa mdia hapo juu. Nikitembea sema ndege kuja na shambulia mikate zangu. Maana walinipeleka hasara. Lakini kama mimi naenda Mayolo ama niaje Joseph, hebu nitabirie. Mayolo na unaenda buda. Lakini unajua ni Mayolo gani? Ushaiva suti? Ushaipeleka ocha sana suti? Jitayarishe buda. Mayolo unaenda. Nenda Mayolo pale hivyo, unaona tu pale Mayolo pale hivyo, hata kona wapichi napigia mapicha unawapostia hadi mnasikia mboa. Chana unaongea sana, amuka. Leo unaenda kunyongwa. Unaenda kunyongwa. Unaenda kunyongwa. And as it came to be, mnaweza nyonga huyo anyongwe. And as it came to be, ndoto ya huyo ilikuja ikatimia. Alikuja akachukuliwa na mmeona amenyongwa, si ndio? Sasa acha tuone kama ya huyu mwingine inakuja inakuwa kweli. And exactly after 3 days, ndoto ya Kapbera ikakuja ikakuwa kweli, si ndio? So acha tuone venye itaenda. Msichana kuja. Nite hiyo kijana ya kuserve chai na soda. Haraka. Wewe Kapbera kwa wapi? Amka. Unaenda kunyongwa saa hii. Unaenda kunyongwa. Kuja ndio huyu hapa. Jana unionizi. Kaa hii pande, unaniuka jasho kijana. Kaa hii pande. Unakumbuka makosa ulifanya? Hiyo ni mara ya mwisho. Wewe ukai pande. Gukugudha wewe. Kai. Ni mara ya mwisho. Next time ni kichwa yako na nyoga utajua. Chukua kikombe haraka haraka, sava haraka. So important. Yes. Na uvae vizuri. Hii ni nini haki ya nani Mungu wangu? Hii wanao. Vaa vizuri. Weka hiyo chini, vaa vizuri. So sorry. Pasa. Najua jana usiku hizo siku zingine karibu 3 nimeota ndoto nyingine very weird. Sema very weird. Nimeota ng'ombe nono. Unajua ile maguta imekuliwa na ng'ombe heju. Ng'ombe imekoda imekula ng'ombe nono. Hiyo hadi ni kabini. Weka hivi bwana. Alafu wheat konde bale mzima inakula hiyo nono. Hiyo ni very weird. Hii inamaanisha nini kijana? Nakaa smart. Wewe jibu swali. Wewe mkubwa na siko ubaya. Ndio wana torago. Wewe jeho. Soja. Ukarota na ng'ombe. Mwana kijana, unajua mimi ni king. Mimi ni farao. Pole. Unajua hivyo? I'm so sorry. Nitafutie mtu anaweza interpret. Haraka. Pole. Hata nimekumbuka. Iko kijana tulikuwa naye kule jela. Na ilisema mimi nitarudi huku kwako kufanya kazi na naona kama ni ukweli. Nema, maybe anaweza fanya kitu. Mulete haraka. Mulete. Haraka. And as you all know, the Kapbera alikumbuka years later that Joseph alimuinterpretia dream. Nujua hii inatupeleka kwa point ya binadamu tu sahau, kwa sababu kama angekumbuka immediately after, Joseph angekuwa shotoka kwa hiyo situation, si ndio? But God uko na mipango yake. Mkumbuke Joseph ako na favor. Acha tuone after. Ngapi Joseph kucha hapa. Kaa hapo wewe. Utakula makofi.
hadi unaenda kunyongwa. Kuja hapa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Eh? Mkubwa ndio huyo hapa. Kikombe ndawasha saa hii. Tafadhali usininyonge. Please, mama yangu ananitia ushago. Kijana, songa ipande. Nuga dhidi no, ikala huku. Tafadhali. Kijana. Yes, boss. Wewe ndo kijana ya Doto. Ndio mimi. Ai buda, huku ni sawa. Tulia wewe, ni uko wapi? Hapa ni wapi? Unataka kunyogwa? Hapana. Hebu nataka unisaidie hapa. Aha. Nimeota ndoto very weird. Sema weird. Weird. Na unakaa sharp boy. Very smart. Mimi si mama msilo. Wewe si mama msilo. Nini? Sasa ng'ombe nono imekulwa. Imekulwa na ng'ombe 7 nyingine. Konde. Very weird. The same na wheat. Imekulwa, hiyo nono imekulwa na dogo. Inamaanisha nini bwana? Acha kushow sasa. Unaona hizi ng'ombe nono 7 ni miaka 7 ya mavuno, yani shuksha itaisha. Ni kudishi sherehe kubwa sana. Sherehe shida kenye nafuatilia miaka 7 za njaa. Kujua hivyo ndio kuko hivyo ndio tako iko. Unajua ukikosea ni kichwa inaenda. Ni kichwa ama nirudi jela. Wewe kijana ushatoka. Ni ile usurvive ama ukufe. Haya nipatie solution haraka. Aha. Tutafanyaje? Unaona hizi miaka 7 za mavuno mingi? Hizo mavuno mingi tusikule hiyo. Tuwe kingine tutenge. Tutenge hizo miaka 7 zingine za njaa. Tutumie hizo. Nataka nitenge. Utatenga. Okay. Haya, amuka kijana. As of today, I crown you the Prime Minister of Egypt. Hiyo mavuno utege vile umesema? Nitatenga. Utege? Nitatenga milioni 7. Uweke huko. Tuweke store. Yes. Alafu kijana ni nini? Acha na mimi nikuwe mdogo wake. Kalia hao tena. Waigwa. Yes boss. Watu wakilala njaa utajua ujui. Hawatalala njaa. Haya. Baada ya miezi 6. Baada ya 6 months granary zitakuwa 12. 12 zikishajengwa, hizo zingine tunaendelea after another 6 months. Ama namna gani my friend? Hiyo ni unatabiri ama ni ukweli? Ni kutenga. Tumetenga, nitapanga. Aenda upange. Miaka 7 ya kufanya nini? Alitenga miaka ngapi? 7, si ndio? Na hii miaka 7 ya njaa ilikuja ikatimia. Na tulikuja kuona story ya Joseph ikakuja ikakuwa poa after that, si ndio? Joseph alikuja akakrauniwa akakuwa prime minister wa Egypt, akakuja akasaidia hadi familia yake, si ndio? Na venye tumesoma ni kwamba favor ya God haituachi. Unaona hadi ile time unaona umefika mwisho, favor ya God kwa na wewe. So mbarikiwe. Tokeni mwende. Simameni. Mbarikiwe. Na mbaki sala. Asanteni. Thank you. Mwathani agocwo rĩngĩ. Tugukaribisha kwaya.
Mwathani agocwo. Praise Jesus. Hidarere tutakaribisha wanarika. Youths, karibuni. Youths, it's our time for presentation. Praise God. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Aya, turn to your neighbor, turn to your neighbor, turn to your neighbor. Give them a high five. Mwambie unakaa poa. Mwambie you are looking youthful. Mwambie you are looking youthful. Your neighbor anakaa poa? Anakaa poa? Aya, sasa leo ningependa tu kualika wanalika wote, anyone under 35. Anyone under 35 tukuje hapa mbele. Tukuje hapa mbele. Tukuje hapa mbele, anyone under 35. Tukuje. Na kwa sababu tumesema we are all looking youthful, sisi hatupresentigi tukiwa peke yetu. Sawa sawa? So pia nyinyi mtatusaidia. Sawa sawa? Na also tutaalika our elders, dancers watansaidia. Dancers wansaidia watulete our elders. Leo tuna dance na wao, wakuje hapa mbele. Thank you Elder Gonjiri, karibu. Elder Karanja, karibu. Elder KK, karibu. Tunakuja hapa mbele. Tukuje hapa mbele. Tukuje hapa mbele. Leo tutadance sisi wote, karibuni. Tukuje hapa mbele. Aya, alafu wazazi tusimameni. Leo tuna dance sisi wote, tusimame. Aya, DJ tuweke. Tuanze hivi. Makofi. Aya, twende hivi. Twende hivi. Twende hivi. Songa nayo. Goro inishia matari na idheru utiri hingo mataka muona yari monekana gira hingo shote. Twende. Aria masharaga matani ngai. Goro inishia matari na idheru utiri hingo mataka muona yari monekana gira. Aya, tuinue mikono. Tonekanirire fafana uturafime. Aria makena gani kuona tugithinika. Mamenye gutiri uturage irwaka hoya tina. Tuhoya gauturafime na irati moshi yaku. Twende hivi. Makamaka. Nikuri gogwakya. Nyuma. Twende. Nyuma. Matiri mawira nani mafata irio. Nigia kuria kunywa ona gia kwehumba. Niengi kukiaga ui makamaka. Nikuri gogwakya marore nako. Matiri mawira nani mafata irio. Nigia kuria kunywa ona gia kwehumba. Tonekanirire fafana uturafime. Aria makena gani kona tugithinika. Mamenye gutiri uturage irwaka hoya thina. Tuhoya gauturafime na irati moshi. Twende hivi. Pande na pande. Naraguna mbara ona mirimu. Nishoira manina maigire tafafa.
Haya, tuinue mikono. Tonekanirire fafana uturatime aria makenaga ni kuona tugitinika mamenye gutiri uturagairwo akahoya tina tuhoyaga uturatime na iratimo ciaku. Haya, DJ Kata. Asanteni sana, you are wonderful people, you are looking youthful. Asanteni. Haya, youth tusiketi kwanza. Tugeuke tuangalie huku tuweze kuombewa. Bwana asifiwe. Nataka niseme jambo moja kidogo tu kwa wana youth. Si wako smart? Si wazazi wetu tupigie wana youth makofi tafadhali. Sababu leo ni siku yetu, kanisa yetu tumefunga, tumekuja kanisa yenu. Si mtu appreciate? Yes. Sasa ningetaka kusema mambo mawili ambapo sisi kama wana youth kuna mahali tunaenda outing, mahali kunaitwa Duda, tutatangaziwa. Na kuna wanayuthi wetu wengine wamekosa 2500. Kama we mzazi ukiwa pale, ningewaomba wale wanaweza tusaidia kusupport wanayuthi wengine wetu wasiashwe nyuma, tutashukuru. Bwana asifiwe. So ukiwa pale mzazi unaweza tusaidia kusupport wanayuthi kadhaa wasiashwe, tutashukuru. Jambo hilo lingine, tutaenda pale Kamiti Prison. Tunaenda kama mission work kule, tunaongea na wale wamefungwa, na saa nyingine tunabeba tissue, tunabeba sabuni, tunabeba kaunga. Ikiwa uko na kitu naweza tu support through our chairman LCC, tunaomba tu ujitolee na tutashukuru. May God bless you. Let's pray. Baba Mwenyezi Mungu ishie milele, twasema ni asanti kwa ajili umekuwa pamoja nasi. Toba Mungu ukawabariki hao wana youth kwa kazi zao, kwa masomo yao, kwa maisha yao, tuwakabidhi mikononi mwako. Wawe baraka kwa wazazi wao, wawe baraka kwa nchi, wawe baraka kwa kanisa, na mahala popote waenendapo wawe mwangaza, waangazie dunia mzima. Tubariki na uwe pamoja nasi wanapoenda kwa ma-interviews. God, we pray for your favor. Wanapoenda kuuliza kazi sehemu tofauti, Bwana tuomba favor yako iwe pamoja nao, maana ewe ni Mungu mweza. Tubariki na uwe nasi, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. Tuwapigie makofi. Mwathani agocwo, tuhurĩrei makofi mega. Acio ti maiganu, tuina wega, tuhurĩrei makofi mega. Ngai wa muoyo aromũrathima. Twakinya ihinda rĩngĩ rĩa kuhoera ciana, tũgũtongorio ni Elder Dorcas. Karibu. Ciana irehwo. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Huyu Yesu amenifanyia amani, Mungu wa baraka
huzuni yangu kanifanyia amani. Mungu wa baraka amenifanyia amani. Tusimame. Nitwagucokeria ngatho Mwathani na nitwagutia. Thengio Muthamaki nĩ tondũ wa iheo cia ciana iria ũtũhete nĩgetha tũkũroragĩre. Twamarehe mbere yaku Muthamaki mwega. Twahoya Jehova Ngai atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe nao othe, hamwe na arĩa me Sunday school, ona arĩa Mwathani Ngai mema colleges, wote watoto wetu twawakabidhi kwako ewe Mungu. Tunaomba Jehova uishie milele, uzidi kuwalinda, uzidi kuwahifadhi katika wema wako, uzidi kuwashika na mkono wako wa ushindi na kuwashindania katika kila hali. Twaria ciaku igũrũ rĩao, twaria thakame ya Kristo igũrũ rĩao, twahoya Ngai atĩ nĩ ũrĩ mahithaga, nĩ ũrĩ mairigagĩra Muthamaki mwega. Makĩria rĩu Mwathani cukuru ĩhingĩtwo, nĩ twahoya atĩ ciana citũ igĩthiĩ gũthaka na kũu nja, Mwathani nĩ ũrĩ magitagĩra, nĩ ũrĩ mahithaga. Twaria Jehova Muthamaki mwega atĩ mweri ũyũ wothe nĩ ũgũthira Jehova Ngai, na gũtirĩ mwana kuona ũru, ona gũtirĩ mwana Jehova Ngai tũkũigua missing, in the name of Jesus Christ. We cover all our children with the blood of Jesus Christ, and we decree of your victory upon them in the name of Jesus Christ. Ona mathomo-inĩ na maũndũ-inĩ mao mothe, all their needs, we pray Jehovah Father that you shall cater for them in the mighty name of Jesus Christ. Wamarekereria kũrĩ we nĩ tondũ we nĩwe wĩna hinya na nĩwe wĩna ũhoti. Mwathani Ngai ona o aciari nĩ twamahoera maita maingĩ Jehova Ngai Muthamaki moragia cukuru ikahingũrwo rĩ nĩgetha ciana icoke. Twamahoera your grace that it shall be sufficient, O dear Father. May you provide for them, O dear God, na nĩgetha mone kĩndũ gĩa kũheaga ciana ciao Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya wendo gatagatĩ ga ciana na aciari. Mwathani mahe ũhoro wa kũiguana, ciana cihe gwathĩka, ona ithuĩ aciari Muthamaki Ngai, give us a voice, O dear Father, ya kũhota kwaragĩria ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twamarekereria harĩ we, ona ithuĩ aciari twerekereria harĩ we. Twahoera ona arimũ arĩa marathomithia Sunday school Mwathani, endelea kuwapa neema, endelea kuwabariki, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. In the church we say amen. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kwanĩrĩra maũndũ, tuotongorwo nĩ Elder Pauline. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ngũhũria na gĩtĩo tũngĩkorwo twĩna mũgeni ũgũtũcereire, rũgama harĩa ũrĩ nĩgetha tũhote gũkũnyita ũgeni officially. Akorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere, ndũrĩ wathoma hamwe na ithuĩ kanitha-inĩ ũyũ witũ wa Oasis of Love, rũgama tu nĩgetha tũgũkaribishe wega thĩinĩ wa kanitha witũ. Twĩna ageni aingĩ matũcereire kwaya, rũgamai nĩgetha tũhote kũmanyita ũgeni. Thengio ageni aitũ, karibuni sana thĩinĩ wa kanitha witũ. Akorwo nĩ mũtuĩte itua gũtwarana hamwe na ithuĩ twarĩkia gĩthomo, nĩ mũgũtungatwo na haha thutha wa gĩthomo nĩ elders mũtonyio mabuku-inĩ. Aikorwo mũtigũtwarana na ithuĩ nĩ mũgũcoka kwanyu mũthiĩ na ngeithi cia wendo wa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mweri wa kanana nĩ kũrĩ na tuition mentorship, na ni program webangĩtwo ni Christian Education. Maratumenyithia nĩ kũrĩ na August holiday tuition na mentorship program ni ũndũ wa form 3 na form 4s,
arutwo aitũ makanjĩrĩria mentorship ĩno mũthenya wa rũciũ mweri 3 mweri ũyũ wa kanana, megũtwarithia na mbere nginya mũthenya wa Friday mweri 21 ũyũ wa kanana. Mentorship ĩno yanjĩrĩria Monday ĩrĩkinyaga Friday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho. Mũrutwo ararĩhĩra ciringi 300 tu nĩ ũndũ wa gũkĩta breakfast hamwe na arutani arĩa mekũmatungata. Mũciari oro wothe ona nĩ wa register mũrutwo waku, mwana waku form 3 and form 4 kũhĩtũkĩra treasurer wa Christian Education Gladys Mwangi. Rũgama harĩa ũrĩ nĩwe treasurer, register kũrĩ Gladys Mwangi treasurer. Namba yake ya thimũ ona itamĩgwetete nĩ njũĩ nĩ wamuona na nĩ ekũhota gũkorwo agĩkũregistithia mwana waku. Maũndũ marĩa magathomwo mũno gĩthomo academic science na Kiswahili nĩ magacoka marutwo mental management, life skills, stress management, conflict resolution, drug and substance abuse na peer pressure, na harĩ ciringi icio 300 nĩ njiganu. PCMF nĩ maratũririkania mũthenya wa kana Thursday nĩ gũkoragwo na fellowship yanjagĩrĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Wanalika youth nĩ maratwĩra nĩ kũrĩ na Gen Z's youth seminar mweri 9 wa kanana mwaka ũyũ. Nĩ marĩ na trip mareta Duda trip, toguo twamenyithio nĩ patron wa youth. Ĩgakorwo ya mweri 22 mweri ũyũ wa kanana. O mũyuthi araruta ciringi 2,500 magũthiĩ Duda trip. Nĩ marĩ na worship experience nĩ ya mweri 25 mweri wa kanana. Nĩ marĩ na icera rĩa njera prison visit mweri 29 wa kanana mwaka oro ũyũ. Tũmahoere na tũmanyitĩrĩre nĩgetha mahote gũkinyanĩria maũndũ macio mothe. Nĩ tũcokeirio ngatho na kandi njega nene, na tũcokeirio ngatho na kandi ĩno ta kanitha tondũ nĩ tũrahotire kũrũgama na family ya Julius Maina wa Mũcemi rĩrĩa mararĩ na maomborezi na gũtigwo nĩ baba wao, na magakiuga Mr. and Mrs. Julius Mũcemi matirĩ na ciugo njiganu cia gũtwĩra nĩ ngatho ta Sasoni family nĩ tũramanyitĩrĩire rĩrĩa mararĩ na kahinda karitũ, na magakiuga Ngai witũ atũrathime na atwĩke wega. Nĩ kandi kuma kũrĩ Mr. and Julius Maina wa Mũcemi. Ngatho icio nĩ citũ, rekei tũciamũkĩre. Macio nĩ matwĩ namo ũmũthĩ. Ngai wa muoyo aromũrathima. Ameni. Mwathani agocwo. Nĩ tũhũrĩre Elda witũ makobi mega. Twakinya ihinda rĩngĩ rĩa kũigua mathoma, na ithoma rĩa mbere nĩ Samueli wa mbere 16 kwambĩrĩria 6 nginya 7, nĩyo 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7. Tũgũthomerwo nĩ Edward Mũrĩngĩ. Ithoma rĩa kerĩ tũgũthoma Proverbs chapter 20 verse 7, nĩyo Proverbs nini? Nĩ thimo. Nĩ thaburi kana nĩ thimo? Thimo. Thengiũ Ngai amũrathime. Thimo 20 kamũhari ka 7 tũgũthomerwo nĩ Aris Ndirangu. Karibuni. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩ kuma Samuel wa mbere chapter 16 verses 6 to 7. Okay, I'm sorry. Nĩ ngũthoma. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ makinya ho akĩbara Eliabu akĩĩra atĩrĩ, ti-itherũ mũndũ wa Jehova ũrĩa ũgũitĩrĩrio maguta ekũrũgama mbere yake. No Jehova akĩĩra Samueli atĩrĩ, tiga kũbara gĩthithi kana kĩũga kĩa ũrĩa araihĩte, nĩ ũndũ nĩ ndĩmũregete. Nĩ gũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ abaraga one ũrĩa mũndũ atari akĩonwo na maitho, no rĩrĩ Jehova abaraga ngoro thĩinĩ. Ciugo cia Mwathani.
Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ kanitha. Ithoma ritũ rĩa kerĩ tũrariona kuma ibuku rĩa Thimo 20 kamuhari ga 7. That is Proverbs chapter 20 verse 7. Niĩ ndĩrathoma njĩtagwo Wanjĩra wa Ndirango. Mũndũ wĩ maũndũ ma kĩhoto, o ũrĩa wĩ mĩthiĩre mĩgima, ciana iria atigaga kaĩ nĩ cia gĩkeno-ĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Tuhũrĩre athomi aitũ makobi mega. Tukaribishe praise and worship. Stanza moja. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria, ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, nĩũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ, ngumo na ũgooci ũgũcokerera, na ngumo na ũgooci ũgũcokerera, hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara, ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, ngumo na ũgooci ũgũcokerera. Rĩu nĩmenyete ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ, etagwo Jehova mũnene wa ita, arĩa wĩtongoreirie matihotaga, Baba na ngumo na ũgooci ũgũcokerera, hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara, ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ingine alasiri. Nena nasi tunapotoka hapa kule chakula ya kiroho itusukume mpaka tarehe 9. Haswa wiki hii ya brigade tukapate character Mungu, na ukatuinue. Watu wako watatulia wasikize neno lako. Nena nami kama mfereji, nena na viongozi, nena na washirika, mzee, mama, mtoto, mwanarika. Twajikabidhi kwako akili, fikra na roho, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance of the head, for I have rejected him. The Lord does not look what people look at, but the people look at the outward, but the Lord look at the heart. Salimia mwenzako high five. Mwambie asante. Mwambie asante kwa kuja kwa kanisa. Watu wanakataa kwenda kanisani. Sasa yeye amekuja. Kwa nini usimsalimie? Salimia mwingine. Mwambie asante kwa sababu watu wanakatalia nyumbani. Nyinyi mmekuja. Mchungaji wangu alikuwa ameenda US, akapata watu haedi kanisa. First world country, walikataa kanisa 100 years ago. They just come 10 people. Sasa kwa nini umeketi? Nani amepeana ruhusa? Spirit yangu. Haya, kaegothiri ati omothi ndugeikare thi riu tondu kwendaga guikara thi. Thengio muno. Majina yangu ni Paul Muriuki. Jesu ni Mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Nimesema asante, asante chairman pamoja na kanisa, na nimetoka Nairobi North Kahawa Station kule sandi za Kahawa West, na ni mwinjilisti na kazi zingine ambazo nafanya za ufunzaji. Salamu za mke wangu, parokia pamoja na pahali na hudumu. Umezipokea? Amen. Tumenena mambo ya character. Ama leo tutaongea mambo ya character. Muendelezaji wangu tutatembea pamoja marathon kwa sababu ya muda, na ndiposa tukaweze kuelewa character ama tabia ni nini na charisma ni nini. Character versus charisma. Na hiyo ndio mwongozo wetu
alasiri ya leo ile ambayo itatuongoza hapa Sosiani PCA. Mara yangu ya kwanza kukuja hapa nilikuja 207 208 wakati mlikuwa kwa mabati, na sasa mmepanuka, mko watu wa maana sana, mmebarikiwa, mmeinuliwa, kuna vitu mpya, kuna carpet, sijaiona carpet kama hii, zetu ni zile za kitabo. Things are good. Drum set, PA, wapigieni makofi wale watu. Kila kitu, cameras, everything. Mume grow. Praise the Lord. Ambia mwenzako watu wame grow. Unajua kwa nini? Ninyi hamjielewi. Mimi was yet 208. Wakati mlikuwa kwa mabati, mlikuwa mnaruka, mnaguza mpaka mabati. Sasa mnaruka, sijui kama bado mnaruka hivyo. Because I have realized the Spirit of God is in this church. Praise the Lord. Hamujaenda chini, mumeendelea vyema. Nataka 5 characters ambazo zilikuwa na Daudi. Na ndiposa siku ya leo ukienda nyumbani uelewe tabia 5 za Ukristo ambazo zitakusaidia na mimi zitanisaidia kuwa Mkristo. Wakati Samueli alitumwa akafika kwa Jesse, aliambiwa enenda uamwagie mafuta mmoja wao wa wana wa Daudi, wana wa Jesse. Biblia inasema ya kwamba wakati alifika, alifikiria ni vijana ambao ni firstborn ama secondborn, kwa sababu walikuwa na kimo, walikuwa na mwili, walikuwa na muscles, nesianasiare na hinya. Kama Eliabu alikuwa ni mmoja wao, amepewa battalion. He was a commander of Saul battalion. Kwa hivyo akafikiria huyo ndio anastahili, kwa sababu alikuwa wameona Yoshua. Joshua, you know, he was a commander. Yoshua alikuwa armed forces na akaongoza vyema. Kwa hivyo macho yake iliona Eliabu, huyu ndio nitamwagia mafuta. Alafu mwingine akaingia, alikuwa anaitwa Abinadab. Bado akafikiria huyo ndiye huyo. Alikuwa mrefu wa kimo ya 7.2 foot, the American height. Watatu akaingia Shama, ambaye inasemekana alikuwa mwembamba na mrefu sana, akaingia. Samueli akafikiria mambo iko sambamba, na hapo ndipo Mungu akasema hao wote wamepita, siwataki. Lakini kuna moja. Jesse akaulizwa, kuna mwingine akasema kuna moja, lakini ameenda huko Prince of Moab kupeleka the frogs. Akaambiwa enenda. Mambo ikasimama. Enenda uniletee yeye. Kama saa ibada isimame, nikiwa nabii wa Mungu niseme aendewa huko Soweto, aendewa huko Mihango, ikasimama kwa masaa, mafuta imeshikwa, lakini mafuta haitamwagiwa. God does not look at the appearance. Praise the Lord. Gaida roraga maothe, gaida roraga makanitha manene, gaida roraga sioga, gaida roraga thaka kanora ihu, daroraga kuria umete, moherega ona kana vorori, Mwathani arogoco. No gukoro muradorania, mukaba mukajaji mukaga muhunjia ucio ahanona ena thuti ya buru ni mukuhe, ahanona ekuga atia. No ndoka gutangatha atiriri, Ngai ndaroraga mauthi, Mwathani arogoco. No koro urarothererio ni andu makauga uyu ri, huyu amefika mwisho. Ndirenda kwariria mundu umwe atatu ambao wamekuwa wakidhiakiwa, wakiangaliliwa vile wako. God does not look at your charisma. Charisma ni vile uko, ni kitu ambayo watu wanapendezwa nayo yako. Ikiwa ni mambo ya kuongea, unaongea maneno mazuri kama ya chiriku. Ukiwa unaweza toa nyoka pangoni, Mungu haangalii hizo. Ikiwa ni kuhubiri kama mimi na uhubiri masaa mengi, Mungu haangalii hayo. God is interested by character. Kwa hivyo watoto wa Jesse wote wakapita.
kimo ikiwa ya juu, high level of energy, a lot of influence. Walikuwa na influence kama Eliabu, somebody who is having a battalion kwa Saul kingdom. Mtu kama Shama ambayo alikuwa anatembea akiwa anajiangalia kifua juu. Mtu kama Abinadab, the story of Abinadab, hata alioa mtoto wa mfalme wa Shemba uko Taki. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa na sifa. Praise be to God. God does not check what people check. Vile watu wanaangalia, ikiwa watu wanaangalia your class, your education, your car, the one 1000 cc na mwingine akona 6000 cc, Mungu angalii cc, Mungu angalii boma, the house ambao unakaa. Niliona kuna zingine zinaitwa homes na zingine ni house. Mungu angalii home. Home ni from 50 to 100 million. Hiyo ni kanyumba, hiyo ndio home. House ni ile nyumba iko between 1 to 10 million. Ask yourself kama uko na home ama house. So Mungu angalii home kama umetoka home ama house. Praise be to God. We are talking of God who does not take other appearance. We are taking at God who does not interrogate your appearance. Pengine hata wengine kupendwa ni shinda. Ambia mwenzako unapendwa na Mungu. You know many we are dying because we are lacking emotional quotient, because we are not loved. You know many are dying at 62, average in Africa, 69 women, a difference of 7 years. Because they don't want, they are not loved a lot. Ekonuriganite na modruma mwire Ngai ni akwendete. Mwire wecukume. Ona muiretu ona mutumia mwire wecukume. Todo maisha ne maradituha. The tax is so high. It is 32, they are 33. Hii Saul, mtasikia King Saul ilienda mpaka 50. He was overtaxing people. Kwa sababu alifika mahali watu waliangalia charisma. The son of Kish aendewe akuje akuwe mfalme. Na sasa tunaona son of Kish mambo ile alifanya. He oppressed the Israelites. Akaweka slaves. Wengine wakakuwa wanafanyiwa slave in his palace. He had more than 3,000 slaves in his house. Tax went from certain percent to almost half of the income. Saul, the people appearance. Saul was tall, 7.5 foot. Ni kama ile mlango anaweza guza. Because he was having an American hate. He was having a Sudanese hate currently. He was a tall man. Wakamuangalia. Wakasema Saul, the charismatic man. Muendeeni kwa barabara. Alikuwa kwa barabara. He came from dynasty. He came from a big family. Saul, watu wakaangalia. 5 characters that we learn from David. Number 1 is handwork. Son of Jesse alikuwa in charge of many flocks of Jesse. Na wakati alikuwa anaenda huko, alikuwa na watu wengine, other small shepherds, anawapraise kwa the wilderness of Midian. Jesse was having a lot of flocks. Na hidiria mundu gwitwo Daudi ari kuu kuratuika ona niwe wetagwo ni tactics iria ari nacio. Athi anyite miruthi, athi aunange miruthi na mihure na mahika na arrows. Koguo ari mundu warutaga wira, ni mundu eneanite, ni mundu warutaga wira na mutaratara. Iro cio nge mutaratara tondu rimwe andu ni warutaga wira gutari mutaratara. Tondu ona chairman patron wa development ataririe maundu mathaka mena mutaratara. Mutaratara ni kindu kia bata, tikuruta wira uguo mathogote mauthogodhanio. Daudi ona ari kana ka miaka 15 ari na mutaratara, na ni ukuigua nginya oya uthamaki agerire gwika social network na gukigia na dhahabu nyingi muno. The Israelites gained a lot of gold. Ni tondu ari muitiririe maguta. Ni wega kuruta wira na gwikira bidii. Ni vizuri kujituma. Andu agithungu kumeraga atiri tondu kuma na youth aingi ati ayuthi kana Gen Z from 1994 to 2010 Gen Z, that age to 2010
2000 Gen Z yo they are 94 ndio ginya 2010 goko tucoka twambie alpha ginya 20 around 2020 there asio the gomeraga they are graduating lakini 15,000 per year in universities unapata ni 10,000 they are absorbed. Hao wengine wote wanaambiwa hakuna kazi, so nikawaambia wajitume. Ni vizuri kujituma. Ikiwa those 5 years utakama 10 years upate mahali get capital, before you get capital to start your own jitume. Na ni vizuri ku work smart. I was telling them a parable or a story of my own. Ati when I was young nidete guku muno koguo ngirithia guku ndahikania ndirakore na gicogo iro cio gicogo gicogo ni kiguku kinene muno kiguku gau giakwa ndirakiendete na kiraikarire miaka mingi muno almost 6 years mwaka wa 5 na nuthu gicogo kiu giakwa kirari na hinya tondu ndirakirire muthenya ungi kirarugaga ona ni kirarugaga rugiri ni gukorwo kina tactic no riu mierere kiari no ni yakurire ngiria miera riu gitirari na miera no riu ni ndiracoka kuga ndikuruta wira muru ndiroya ithabu ndiraikara thi gicogo gikirarega mimbo iri mikimbo iri ni kilo 2 ungika ithabu ria kilo 2 irakuhe ciringi 200 kiarikia kuria per week koguo hari week 50 tukiraria ngiri 11 11,000 gicogo giki ungirora mwaka mugima week 50 miaka 5 that is 12,000 times 5 kiradeire almost 70,000 na no ndirakihe ngima no ndirakihe indo ingi na kou riu finally ndirathie kuria muguri last year aranjira atiriri ngukugurira ngirici 2 ngathinje muthenya wa thiguku ndirera nyina Christian apana hagira mae na nigetha wikire gicogo kiu na riria kirekirirwo kiratheruka mathaa 8 na kirari kiumu muno thubu ucio turanyua turauga tutikuheo 2,000 tondu riu ikirite 70,000 iro cio ngithinja gicogo kiu inakio no ko gikarite miaka 3 na ni hathara no ko gikarite miaka 4 na ni hathara thiini wa nyumba ona indo ingi turarithia kou urakora icekehete tariu ona ni ndirekire mathabu ma nyau iraria piece 3 cia nyama that is 50 bob katweka mathabu mau 50 times rekatoe mahuthu iria 200 wiki times wiki 50 to 10,000 nyau yakwa irakarite miaka 3 that is 30,000 muthenya ungi ndirakora mbea igithiira hau ndiroria atiriri nyau urite 30,000 nikaifukuza pamoja na panya nie ndikoiga indo itaradera hasara kwa nyumba kuri na andu angi maigite nyau cheke muno guku one of my deacons ndirakorire tugicera pastor na mutungatiri turakora nyau ihana kebu ihana nye icomokete naki gacekehete mutongo yorarora iguru guo hathara ico iro cionge tigana na indo cia hathara. You have to work hard. Niona igioka gwaku gore indo iria cieko icekehete muno nyambaga gukuhoera honoke because you have to be a hard working Christian. Ndira nyau ona gicogo ndirathicha ndirauga gwika mathabu mega muno ma hard work. Ohoro wa character of hard work. Number 2 is humility. Ohoro wa kwenyihia. Daudi ari mundu mwenyihia. Psalm 51 verse 10. Nyobera ngoro enge Ngai wakwa ninyendanite nawe ngoro ya gutubebeka. He was a humble man. Ni kuri mundu mwegwiraga andu a githungu mutumia oraturaga kanitha-ini ona riu ari okuo tondu ngitira andu athiite maida maria atu supporta ni mukurangu riu na kou mwena wa gicagio kuria ingikorwo nyumite na hindi ria kuraikarangire matuko mathianga arauga ciaigana na ararugamaga na kanitha alikuwa anatoa tithe mzuri mpaka tunalipa tumakuwa na baboja kwa presbytery anatoa congregation inaenda kwa parish 300,000 is that little money? Sio ni pesa mzuri kila mwezi akasema siku moja mimi sitatoa kwa nini toa hii tithe na sasa amebarikiwa some years ago a couple of years a decade agatiga na riu endele atigire agikira mweri wa mbere mweri wa keri do you know mweri wa gatatu ahothaga 1,000 riu agitigana na maundu mau ma tithe na ningwirite chairman ndeto yo hindi ria gwakinyire handu mutumio cia thiaga rugendo na ngari thaka muno he got an accident na riu araikarire wheelchair she stayed for almost 2 years riu de muthenya ungi ndoni ne umire wheelchair riu arathi na stress oguo
no nä agiuka kanitha no å ritå no å rakä må girä rä ria. Now she confessed the other day tå rarä na crusade gä cagi, that is like 3 years 4 years ago. Areugire rä u nä ona wä ra wa Ngai, Ngai aramå guå rä ria atä wä ra wa Ngai ti tondå we nä we warå gamagia. She came back and now she's at least onakorwo nä arakira må ndå hinya wa tene, she's giving at least 70-80K. nä tå kä arangagia nake tondå nä må rata wakwa. But I want to tell you brothers and sisters, å horo wa wä ra wa Ngai må ndå å gwä two Evangelist Mũriũki angĩaga kå å ruta ona Elder Karanja na arĩa angĩ, God has his own people. Praise the Lord. Humble yourself. Humble yourself. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Kadisho mwaheo ri. Mieri igana. Nĩguo nĩ mĩeri ĩtatũ. Ona ti mĩingĩ. Just go ona mweri ũmwe nĩ mwĩgua ndamuona rĩ. Level yanyu ti level ya gwitũ. Kũrĩa tũng'ang'anaga na kanitha nene iria twa cukari. Nyamwĩra inegania budget kahe kanitha wothe ũthiĩ ũrũgame na budget ya mwaka. Kũrĩa tũkorana na kanitha nene ya Zimmerman, St. Andrew, though acho marĩ milimani. Hapa nimeona mko pahali pazuri na mko wazuri. So I want to tell you, don't be proud. Just humble yourself, give to the work of God. Stand with the work of God. Number 3, integrity. Integrity. Character, not charisma. Integrity nĩ kuga you are relied upon. Nĩ kĩrĩa kĩrathũkia bũrũri ũyũ witũ nĩ kwaga integrity. Kwaga kĩndũ gĩgwĩtwo wĩhokeku, wĩigĩrĩrĩku. Na Gĩkũyũ nĩ kuga wĩigĩrĩrĩku. Mũndũ gwĩtwo Saũlũ rĩ, kĩrĩa kĩratũma arerwo na ona ũraihĩte ũguo na ũthakarĩte ũguo nĩ ng'ombe na mbũri iria noru ahithire. Ngai akĩmũrega, akĩigua ikĩania. 1 Samuel 23. Na sasa Mungu akamkataa na akasema huyu sio integral person. God is looking at the people of integrity. Na nikiona bũrũri witũ tũkinyanĩtie hau tondũ twarorire charisma. Ũkaigua andũ amwe nĩ marakwĩra atĩrĩrĩ, ona akorwo kwĩna mũhecimiwa hapa atĩ nĩgũgwakĩra na hĩndĩ ĩyo bũrũri ndũrĩ na mbeca, nĩgũgwakĩra barabara igũkĩrĩra kũ ĩthiĩ kũ, no barabara ĩyo agakwĩra nĩgwĩkĩrwo tarmac, ũngĩ agakwĩra nĩgwaka airport gũkũ Sociani ĩgakua andũ ĩgatwara gũtirĩ na ndege, agakua andũ akamatwara kũna. Charismatic, good speeches, politician icio nĩguo makoragwo mokaga macamĩte. Ĩro cio ũngĩ 2027 nĩ yakuĩ. Don't look at charisma. Tondũ andũ maroraga charismatic, arĩa mararũga igũrũ, promises. Ĩmwaraga heni anjiguaga gũtheka ta mũthenya ũngĩ Gen Z twamaheire podium hara gwitũ kwarĩ Saturday tũtimayaga kanitha-inĩ. Ũmwe aratwĩrithia atĩrĩrĩ, hale majenzi wote wako katika hii mkutano, nitaenda kwa soko nitoe hawa mama wote na wababa kwa sababu wameseeka, na nitakuja niweke Gen Z hoe. Wakasema hoe. Nikauliza kweli wa mama watolewe kwa soko? Ati wote watolewe Gen Z kwa sababu they are banking on the 8 million. Gen Z muko? Youth muko? Mtu ambaye wako below that muko? They are banking on you because you are 8 million voters. Hata mkaribu mtupita because the voters are 22 million. So they are banking, they are promising, charismatic, they are coming to our churches, they have a lot of energy. But how is that? How is that? Can you build 5 billion and you have been given a budget of 2 billion in your constituency? Integrity. Excellence is the next. Productivity. Kuna watu wengine, they are not productive. Na nataka niwaambie watumishi wa Mungu, brothers and sisters from Sociani, integrity, excellence nĩ gũtherema. Mũndũ gwĩtwo Daudi rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Daudi aheirwo thamaki agĩire na kĩndũ gĩgwĩtwo excelling, agĩtherema, akĩambia gũtambia netiwaka yake na akĩũhĩga. Toguo ndamwĩra ũhoro wa indo kũiga itararuta umithio. Ohĩga rĩ, aheirwo 20 tons nĩ Queen of Sheba, akĩheo nĩ Queen ũngĩ warĩ wa Ethiopia, akĩheo tons of gold. Koguo bũrũri wa Israeli ũkĩoccupy ũtonga mũingĩ mũno na agĩtaha mũingĩ mũno. He excelled. Nĩngwenda kũmũthaitha mũno, mũndũ tarĩ kanyamũ na mũndũ tara excel nĩ mũndũ ratiganĩrio nĩ society. Let us try our best to excel, even in our churches, even in our families. The next one, or the last one, is patience. Patience. Ũhoro wa gweterera. Daudi etereire Jehova
ategũthethũka. Maandĩko marauga agĩitĩrĩrio maguta, rohia rũu rwaitĩrĩirio na mĩaka 15, mwanake mũnini. No maandĩko marauga ĩngĩ 15 akiamba agĩcoka werũ-inĩ 5, ĩngĩ 10 agĩcokoroka kwa Saũlũ, amũhũragĩra ngita na inanda, o akĩinaga, o agĩkenagia Saũlũ. Saũlũ akĩendaga kũmũraga, kwa maana alijua huyu kijana ndiye amekuwa wa Mungu, amemwagiwa mafuta. Lakini siku moja wakati alitoa mkuki, Mungu akanena na Daudi na akatoroka. Kwa hivyo ni vizuri kuvumilia. Miaka 15 akachukua ufalme at the age of 30s, that is 31 there, kwa sababu ya patience. God's time, God's moment, God's time. Siku moja, I remember in 2007, 2008, I was one of the youth leaders in Mount Kenya region. Na nilikuwa nahubiri. Saa hiyo nilikuwa naruka. Unapata hata kwa pulpit naweza ruka niende huko. Niende wapi, niruke hata Somerset kwa sababu ya energy, the vibe in the youth. That time, I remember I had only one shoe, one shirt, one t-shirt, I think it was around 2 vests. Sasa sikuwa na nguo moja, na hoodie ilikuwa moja. So kesha naenda na hoodie. Siku moja nikasema sasa juu nimeitwa crusade ya parish, na zilikuwa zinaenda mara 3, moja hapa, ingine pale na hapa pengine. Na sasa nikaomba suti kwa my cousin. Asubuhi na mapema nikafast, nikaomba, hata sikuwa nataka kuipiga pasi, juu nikipiga pasi itachomeka. Suti ilikuwa ya checked. Na hii suti mimi evangelist saa hii nilikuwa kijana saa hiyo, na nilikuwa very young. So nikasema nitaivaa asubuhi. Hiyo asubuhi na mapema kabla niende nikahubiri, ilikuwa like 5 kilometers there. Kijana akanipigia simu akaniambia, hata ni mimi naenda kuhubiri Kericho, kwa hivyo suti yangu leta. Sasa hiyo ni asubuhi. Nikapea kazini yangu suti yake. Wale wangu nilikuwa na ulala moja. Nilikuwa na kafurana kasweta kale kadogo kamoja. Hiyo kasweta nikavaa. Card break kanaitagwo aje kana bikono. Mugetaga ate gũkũ. Ate gasirivuresi kaure ngegekera. Gethie ngetua gaithiri na sati ahana gate na mikunjo uguo. Kiratu na ndakihoete ya sabu shutari. Ngikioya kiratu kiu giakwa kiari kihana ta kia sport. Ngikira ngigonga iciri. Riu ndio ndiraria nginya ithiri ona ndathithi na thutie na ndirakiga gikoto ndire nayo. Andu 16 makihonoka. Pigia Yesu makofi. God does not look at the appearance. Korwo ndathire na thuti ciakwa na ndo angaire kademwira ona ne njokire nako, look at this, I came with it, na njugire ni ngomwoni gaka niko kaurara karia ndagekeria tu white no nduraga nako, the white sleeveless gaka niko kaguthire injiri andu 16 makihonoka. Nduraga ndigacurĩtie ndaugire ndigagate ndirarĩ nako kesha, no tikuga atĩ nĩ kĩrumi, no njugire njuke nako. God does not look at the appearance. Pigia Yesu makofi. Nataka watu wa Mungu tusimame na tuambie Mungu, God check our character. Simama, simama, simama. I want us to lift up our hands. Just lift up your hand. Stretch yourself. God will never look at the appearance, but God will look at the character. And we have learned about 5 characters. But the Lord said to Samuel, lift up your hand. Do not consider that appearance or the hate of David, for I have rejected Saul. But Lord does not look at the things you look. People look at the outward. It is not charisma. It is the character. It is not the charisma, the gift and everything. It is the character. Inua mikono yako. Nitwagutia Ngai nitondu wa kanitha wa Sociani. Nitwagukumia muno nitondu wa ndungata ciaku. Ciambararia moko tikwe muhunjia no ni kuri we una iguru. Marathime twandikire kirathimo giaku tuge tongagirira maithori. These are excellent people. These are blessed people. We want to prophesy excellence in this congregation. We want to prophesy prosperity and hard work. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Aya nĩ andũ arathime kiumia gĩkĩ. Aya nĩ andũ arathime mweri ũyũ wa Agosti twambĩrĩria. Aya nĩ andũ megũtherema. Ciana citũ nĩ igũtherema. Gen Z, Generation Alpha, Generation Beta nĩ twamahoera gũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the mighty name of Jesus.
Open up your mouth. Just tell God, thank you. Thank you, God. Mwire thengio muno. Mwire thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩake. Mwire thengio nĩ tondũ nĩ aragwĩkĩra ũndũ. Andũ nĩ mararorete maũthĩ, nĩ marakũrorete gĩthithi, nĩ mararorete ũrĩa wĩhumbaga, makona ndũngĩhota kwĩhumba, wĩhumbaga nguo iria cia 3,000, nao marehumba nguo ya milioni. Ngai nĩ aroka gũkwĩra atĩrĩ mũndũ wa sociani nĩ arenda gũkwarĩria. I want to speak to 2-3 people or 4. Thĩinĩ wa congregation ĩno maregetwo makarego nginya nĩ kĩhiko, makarego nginya gũtirĩ mũndũ ũrĩ wa mori na nĩ a youth, matirĩ mahika. Ngwenda gũkwarĩria ngwĩre thĩinĩ wa mahoya, receive your favor in the mighty name of Jesus. Amũkĩra favor yaku ta Daudi, amũkĩra wĩ werũ-inĩ ũcio o ũkĩrĩithagia ng'ondu, amũkĩra tondũ Ngai nĩ arakwendire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire Mwathani, twaugore mwega Baba, twaugore mwega Mwathani, twaugore mwega, twaugore mwega Mwathani. Weka mikono chini. I want you to pray for that person who is having a special need. Tamuhujia kana evangelist, iyo ndingĩtigĩrĩra. Just raise up your hand very fast. Wewe na ivataro mũrimũ, wĩra, maũndũ macio mothe ũrenda favor. The anointing is here. Just lift up your hand in the name of Jesus. Nĩkwenda kũhoya nawe. Wewe na ivataro ũraigua kiumia gĩkĩ nĩ ũravatarania hinya wa Ngai. Oya guoko gwaku na igũrũ. Wewe na ndwari, we na mũndũ ũrwarĩtie, we wagĩte financial breakthrough, nĩkwenda gũkũhoera, nĩkwenda gũkũhoera presence ya Ngai. Ndaithania hamwe nawe, wĩtĩkio waku wambambarare. Oya moko maku na igũrũ. Inua vizuri 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 in the name of Jesus. Lord, we worship you nĩ tondũ wa moko macio. Have your way, Lord, have your way, have your way, Lord, have your way, have your way, Lord, have your way, oh Lord, have your. Someone's crying, Lord, have your way. Someone's crying, Lord, have your way. Someone's crying, Lord, shake it, Ropokotoro, Masanda, Rikatayando, shake it, in our prayers, Lord, have your way. In our prayers, Lord, have your way. In our prayers, Lord, have your way. Oh Lord, have your way. Ramoko mau Mwathani mambararia gwaku. Hutia ndungata ĩyo ĩrahoya nĩ tondũ wa ndwari. Ũngĩoete guoko nĩ tondũ wa mũrimũ, ũngĩ nĩ tondũ wa gũtherema, ũngĩ nĩ kũnyarirwo wĩra-inĩ, ũngĩ nĩ kĩhiko gĩake kĩrakinyĩte mũthia. Twahoya woerere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩ nĩ mĩtangĩko ya ciana, mwana akora na agathiĩ mĩtugo-inĩ. We pray for restoration thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũriũko wa mũthĩ, revival ya mũthĩ, nĩ twahoya gũcokererio. Rathima andũ aku Ngai no mahotanĩre. Wĩ mwĩhokeku kanitha ũyũ wa Sociani. Bona project ĩyo ya Round Show ĩrathiĩ mĩeri 3 ĩrĩ, korwo hamwe nao. Rathima ũtongoria wa kanitha ono meke wega. Nĩ twatuanga, nĩ twaregana, na twokĩrĩra, na twahotomia roho wothe wa ngoma, roho wa disunity, roho wa kwaga ũrũmwe thĩinĩ wa makanitha, especially witũ wa Sociani. We pray for one spirit na kĩrathimo gĩaku Ngai gĩkorwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ. In the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Tunaweza kukaa.
Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Tuhũrĩrei mũhunjia witũ makobi mega. Na nĩtũkũmũ appreciate ũrĩa twĩkaga kũrĩa kwa youth. Wanalika. Tuna rafiki yetu Paul. Paul twakuombea ubarikiwe sana. Paul ikiwe Paul abarikiwe. Paul abarikiwe sana. Tuna rafiki yetu Paul. Paul twakuombea ubarikiwe sana. Paul abarikiwe. Paul abarikiwe. Paul abarikiwe sana. Na sisi tubadilishwe sana. Turacokeria Ngai ngatho nĩ handũ hau tũkinyĩte, na kwĩna matangatho merĩ marĩa mariganĩire. Na Kanisani District change of venue. Today's fellowship you will meet in class at 4 p.m. Na Joyce Migwe sister has lost a child. Let us pray for the family. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Kaĩ tũkĩambĩrĩria na roho tũkĩrĩkie na Mwathani agocwo. Tũragoca Mwathani. Nĩ yakinya ihinda rĩngĩ nĩrĩa ya kũruta iheo citũ. Tũgũtongorio nĩ Elder KK. Karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Twakinya ihinda rĩega rĩa iheo. Gĩcunjĩ gĩa 10 gũcokia ngatho na iheo. Tithers and thanksgiving tũke ithuothe haha nĩguo tũcokerie Ngai ngatho. Thanksgiving at mwena ũyũ na tithers moke haha twĩke nĩguo tũrathimwo nĩ Ngai. Praise him. Tithers wakuje mahali niko. Thanksgiving tukae pale mwisho ule. Elder Jane Mwangi. Tuhoe. Mwathani nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wendo waku. Nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa ũtwaragĩria nakĩo ibuku-inĩ rĩa Malachi 3. Tũkarehaga gacunjĩ ga 10 nĩgetha nyũmba yaku ndĩkanage gĩa kũrĩo nĩ arĩa mabatie. Ũgacoka ũgatwĩrĩra ũhoro wa kũhingũra mĩrango na ndirisha cia matu-inĩ na nĩgetha ũrathime arĩa magwathĩka. Ndungata ciaku na ciana ciaku nĩ ciumbĩrĩte mbere ya kĩgongona mbere itũ na mbere yaku makĩhingia ũndũ ũyũ Ngai witũ ũtwathĩte twĩke. Na tondũ Mwathani ndwĩyugithagia na ndũikaragia kĩrathimo gĩaku nĩ twakũhoya atĩ makinyĩria kĩrathimo gĩaku mũndũ rita rĩake nĩ tondũ wa wathĩki ũyũ Mwathani. Na tũgakũhoya nĩ tondũ wa kende ĩrĩa yatigwo mũhuko ũngĩtuĩka wa kũmĩrathima na kũmĩtheremia na nĩgetha nawe mateithie mawĩra-inĩ mao ona mamĩciĩ-inĩ yao. Ona matungata mangĩ matiganĩte. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku wao. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkũmarathima na nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩmekaga wega. Na nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen. God bless you. Thanksgiving tuweke kwa hiyo chondo. Thanksgiving tuweke kwa hiyo kiondo. Deacons. Ugoca Ngai
Gorekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagereire Jehova Ngai gutire tawe ugoca Ngai Gorekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagereire Jehova Ngai gutire tawe weno we wiki wagereire weno we wiki ngoinamerera weno we wiki munene waita ndakwabararia na ndakugosha weno we wiki wagereire weno we wiki ngoinamerera weno we wiki munene waita ndakwabararia na ndakugosha thina nakiumba iguru na indo ciothe tuonaga na maitho wombire mundu na uhoti waku na ugi wothe akugocage iguru na indo ciothe tuonaga na maitho ukihe mundu uhoti wothe na ugi wothe akugocage weno we wiki wagereire weno we wiki ngoinamerera weno we wiki munene waita ndakwabararia na ndakugosha rurimi rwakwa rurimburaga uhoro wa hinya na wothi waku we uri iguru ria maundu mothe inyanoti-ini ciaku Baba rurimi rwakwa rurimburaga uhoro wa hinya na wothi waku we uri iguru ria maundu mothe inyanoti-ini ciaku Baba weno we wiki wagereire weno we wiki ngoinamerera weno we wiki munene waita ndakwabararia na ndakugosha Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twambararia kĩrĩa twaneana moko-inĩ maku Ngai kĩgongona-inĩ gĩtheru Ngai nĩguo gĩthiĩ gĩkarute wĩra waku kũrĩa tũtangĩkinya Ngai Mwathani nĩ twamũrania na iria nyingĩ ũtũhete Ngai ririkana kĩrĩa twatiga Baba gĩtuĩke ũteithio mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai mũndũ wothe waruta gĩcunjĩ kĩ haha Ngai mũrathime no twarane nake Ngai mũhonie mĩrimũ yake mũgitĩre mogwati mothe Ngai ona biacara-inĩ yo yumĩte gĩcunjĩ gĩkĩ mĩtheremie wĩra-inĩ kũu andĩkĩtwo Mwathani aruta gĩcunjĩ gĩkĩ Mwathani mũhe favor no mwĩke maũndũ mega Ngai nĩ kũrĩ ũtanaruta tondũ ndarĩ Ngai mũheani twamũneana moko-inĩ maku harĩa arĩ Ngai ũmũrathime no mũtheremie Ngai one gĩa kũheanaga wĩra-inĩ waku Ngai no ũrĩa ũtanaruta tondũ ndoĩ bata wa kũruta Ngai rĩ mwarĩrie no mũhe ũgĩ no mũmenyithie Ngai niwe mũheani wa indo ciothe Ngai gĩcunjĩ gĩkĩ reke gĩkarute wĩra waku Ngai narĩo rĩtwa rĩaku rĩtũre rĩgocagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen. Praise Jesus. Turaririkanio BSR. Immediately after the service, mpatane at the left corner of the church immediately after the service. Na nitukukaribisha Elder Karaja. Basi wacha tu appreciate kiongozi wetu wa ibada. Kiongozi wetu wa ibada, mhubiri wetu naye na yako
Bas, nataka kumuita Teresia Kamau. Teresia Kamau. Good. Nimepata ripoti ya kwamba huyu msichana anataka tu maombi. Anataka tu maombi, aradhie kuhujia masukuru-ini, children's home, kuja hapa. Wale walikuwa English service. Kama kuna mtu alinjenga siku ya leo, ni wewe. Edeni kwa English service muangalie intercessory. Muone vile alipeleka. Asante msichana, asante. Hebu tumpigie makofi. Hebu tuambie unaenda kazi gani? Unataka maombi kwa sababu unaenda wapi na wapi? Asante sana Bwana Chair. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Teresia Kamau kama venye umeambiwa. Nitakuwa nikiingia ministry work in September from 1st September na nitakuwa nikimaliza next year December in August. Na the ministry yenye inanichukua inaitwa I-Serve Africa. I-Serve Africa it's a ministry orientation yenye inachukuanga fresh graduates wanatumwa children's home, orphanages yani, makanisa na pia mashule. Tunaelewa kwamba in as much as tumeng'ang'ana kufikisha the gospel kila mahali, kuna watu ambao hawajafikiwa. Si ni ukweli? Na kwa sababu Mungu amenitendea mema, si eti mimi nimejiita, ni Mungu ameniita na nimekuja kuomba baraka za kanisa ya Susian PCEA kwa sababu nimekuwa huku for my 3 months in attachment na nimekuwa nikifellowship hapa from the beginning and I love the Lord. The way you love the Lord, indeed this is an oasis of love. Thank you. Mumesikia? Yeye amei? Tarike yao nigweto? Nigwetwe tito. Na waigwa mugambo wa Jesu. Ndugeke atia? Ndukomie ngoro, umeitwa msichana. Na vile nilikusikia. No ndahota kugathiriria muno murigo ni atia. Na tondu wa mibango yothe baba we guku oka Elda Kamau. Ukire na wale wamekuja na huyu msichana wamemleta kujeni. Wale wamekuja na msichana wakuje. Mamu yuko? Mam kuja. Turahoera mwana waku umuthi. Ameitwa na Mungu aende akahubiri injili. Cousin. Kujeni. Agikorwo no mwibange uguo wega ni tondu wa mwana wanyu. Teresia, sisi tunakutuma. Uende uhubiri injili kwa sababu Mungu amekuita. Enda usome the call of Abraham. Vile Mungu alimuita, enda usome the call of Moses. Vile Mungu alimuita. Hata akiwa tu anachunga ng'ombe, alisikia sauti na akasikia sauti ya Mungu na akaitika. Sasa kama umesikia sauti ya Mungu na Mungu amekuita, tunasema ni asanti. Tumika. Nitaomba KK, patron wa youth, kuja. Wewe utakuwa ukiangalia huyu msichana wetu, alikuja huku sasa ni miezi 3 na hapa sasa ndiye koro yake imemkuta. Wewe huku kutoka kichaka, umekutoka kwa PCA, Susian Youth. Hapa ndiye utatumika. Na tondu maundu maku ni makagira. Na tondu maundu maku ni makagira kairetu. We muthe maundu maku to ni makagira. Ni tondu maundu maku ni makagira we. Hebu ni angalia hivi. Hii ni msalaba wa Mwenyezi Mungu. Ndagwikira rori ura mutharaba we. Ndukorera. Ngai na bata nawe. Tusalimie na dadi. Kanisa wa Susian, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Elder David Kamau Kiarie. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimetoka Moro Parish kwa Reverend Mase Karano na hata kanisa la mimi ni chairman wa kanisa la PCEA Mechadha. Naye mke wangu anaitwa Mary Njoki Kamau na mimi ni deacon na shiriki kanisa la Milimani Molo. Tumekuja kwa ajili ya mtoto wetu ambaye anaitwa Mary Nyambura ambaye amekuwa host kwa Teresia Wangare, amekuwa akiishi kwake na tukasema tutakuja pamoja. And I also trust wengineo ni from the I-Serve Africa wamekuja kuwitness tukirelease mtoto aweze kuombewa na aingie katika mambo ya kuserve Mungu. Mungu awabariki na watendee mema. Asante.
Wametoka Moro. Mumeta Moro. Thank you. My cousin nani? Cousin? Good. Oh, ni kwenda ageni goko kube ni nywe. Elders kujeni. Torogamei. Tunataka kuombea msichana wetu. Kai. Na sasa ni wanani? Mutike daidi hau. Please, mutike faga kaudu kega. Jerry. Situangalie namna hii sasa tusaidiane. Nani abariki ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Ni nani aokoa? Ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu wa uzima. Oh, ni nani ainua? Ni Yesu. Yelelele. Ni Yesu wa uzima. Ni nani abariki? Ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu wa uzima. Oh, ni nani ainua? Ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu wa uzima. Muthamaki wa thayo nitwagucokeria ngatho. Thank you Ngai because of your daughter. Niwe umwitite muthamaki mwega. Oh yes. Niwe umurorete ukona Ngai ati no agutungate. Oh yes. Ati no ahunjie kiugo giaku. Oh yes. Twacokia ngatho na twatia ritwa riaku. Twauga ni wega Ngai. Ni wega muthamaki. Ari othe witagira muthamaki ni umanyitagirira ni utwaranaga nao. Mwathani niwe watwarire na Ibrahimu amwita, niwe watwaranire na Musa, niwe watwaranire na Daudi. You never forsake the called one, oh dear Father. Twagucokeria ngatho na twagutia. Twauga Ngai ni tondu wa muturire wa mwana uyu. Mwathani ni wega ni tondu kuma riria aciarirwo you knew her, oh dear Father. You knew the path that she's going to go through, oh dear Lord. You knew her steps, oh Father. Niwe wondete makinya make Ngai na nituretekaniria ta kanitha that you are still God who is going to order her steps. Ni uguthie na mbere Mwathani Ngai na kumungurikira njira-ini ciake. Ni uguthie na mbere na kumungurikira makinya make kuria marikinyangaga. We niwe Ngai hamwe nake muthamaki mwega. Ni twagutia na ni twakunenehia. Twamuneana na kuri we Ngai. Mwathani mogwati mangigoka, we pray that you will fight for her, oh dear Father, and we decree that victory shall be her portion in the mighty name of Jesus. Otoria Ngai wanahotanira ndungata ciaku, ona uyu twahoya ati Ngai ni ukumuhotanira. Bara ciothe ni tuwe Jehova andu aria witite. Ni kuri magerio maingi, ni kuri bara nyingi, no ni turagucokeria ngatho ni tondu ciothe niwe uhotanaga. Kiugo kiria riaragia Mwathani twahoya riu Jehova we niwe urigikiraga thiini wake. Ndakanaria maundu make, no ni ariaragia maria tumitwo niwe Ngai. Twamweteria favor, twamweteria favor, twamweteria honor thiini wa ritwa ria Jesu. Kuria guothe arirugamaga Ngai, let her be your mouthpiece, oh God. Let her talk of your utterance, oh dear Jehovah. In the mighty name of Jesus, we speak of your mercy. We speak of the blood of Christ Jesus. Mwathani muirigagire no muhotanagire na togwaratherwa ni chairman witu twadikri ni agothie kuraihu. Mwathani tokwaria eno ni ndungata nene, eno ni ndungata gothie mabururi. Rima shekere bashanda, rima zaida rima ketere mazika. Thank you Lord, thank you Jehovah. Niwega Ngai, niwega Mwathani. Mwana uyu Mwathani no muhingureire mirango maingi. Twa decree destiny yake Ngai
ndikahutio nĩ arĩa maiyaga destiny cia andũ. All the destiny swappers, they shall not see her in the mighty name of Jesus Christ. Nĩ egũkinyanĩria ũrĩa Ngai endete, nĩ egũthiĩ mabũrũri Ngai. Mwana ũyũ nĩ mũrango thĩinĩ wa bamĩrĩ yao, nĩ ekũrehe irathimo nyingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Mwathani mũheage kwĩnyihia tondũ nĩ ũkũmũnenehia. Mũhe gũgũcũthagĩrĩria maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoya rĩu ũmũnyite na guoko gwaku Ngai, ũmwĩtongorerie tondũ arĩa watongoria matihotagwo. Twahoya Jehova gatagatĩ ka arĩa angĩ Mwathani nĩ arĩendekaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke Ngai ciugo iria arĩaragia na arĩaragĩria magatuĩka a kũigua. We pray for the counsel of the Holy Spirit. Nigetha nake akahota gũcancel andũ. In the name of Jesus. Tũrona o kairĩtu kanini no thĩinĩ wake Ngai. She's a mighty warrior. We thank you and we give you all the glory. Thank you Ngai. Thank you Mwathani. Mũhe andũ arĩa mamũthiũrũrũkĩte, andũ arĩa marĩmũnyitagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you Ngai nĩ tondũ wa aciari ake, nĩ tondũ onao Mwathani mena kĩbarũa kĩnene gĩa kũnyitĩrĩra mwana ũyũ na mahoya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twagũtĩĩa, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. So elders, wacha tukasalimie. Praise moko twenda kugeithia mũirĩtu ũyũ witũ, twenda kugeithia mũtungatĩri ũyũ witũ, twenda kũhunjia mũhunjia ũyũ witũ ũrĩa Mwathani akwenda na moko. So elders, tusimame hapa juu. Muradime kiumbagara nake muradime gicoka kuria gutendere mataga fedha ya Ngai ĩrĩ hamwe nani. Muradime kiumbagara na niĩ na ndĩ muradime gicoka kuria gutendere mataga fedha ya Ngai ĩrĩ hamwe nani. Mũtikahũthie igongona rĩrĩ. Mũtikahũthie igongona rĩrĩ. O toguo ndungata ya Ngai yahoya, onai kairĩtu kanini. Mũtikahũthie igongona rĩrĩ. Rĩrĩ rĩtikahũthio. Assignment yaku ya mbere ũtiramakania tũgakorwo twĩkũ nĩ atĩ you
come back here. Ugacoka guku gucokia ngatho tondu ni ndirona njata yaku ni nene na ni njari, ni nene na ni njari. Hena mundu gutucokeria ngatho, gucokia ngatho ni undu wa ABCD. Mwathani agocwo ringi kwa maritwa njitagwo Samuel Muriuki Maina, nyumite Nyeri no thaa ici ndutaga wira na organization itagwo Eyes of Africa kuria Teresia arathie, na ntwakena muno ntondu wa kumuhoera na nturamukaribisha mweri 5 wa September nĩ agakorwo agitumwo kuria gathie. Koguo nturamukaribisha no muke muone Eyes of Africa. Eyes of Africa kwa Gikuyu na ni organization ya Kikristo, ithu tutikona dini imwe, tukorwo tuli andu aria othe mendete Mwathani, tukoragwo hamwe na ntwamucokeria ngatho muno na Ngai wa moyo amurathime. Nĩ ngũkĩte na andũ kuma Eyes of Africa. Tuna Charity Karuki, huyu anaitwa Charity Karuki, ametoka Malindi, anaserve na sisi pale kwa headquarter katika accounts office. Pia tuko na Diana Waeni. Diana Waeni ametoka Makueni, anafanya kazi na sisi na amekuwa akifanya kazi kwa karibu sana na Teresia kwa sababu anafanya kwa programs. Kisha tuko na one of our alumni anaitwa Wedi Makena, alikaa na sisi ISAV kwa miaka 2 na sasa amepata kazi pahali pengine. Kwa hiyo ni wa Eyes of Africa. Ogenda kumenya maige niturikurutaga andu aria marikitie college na university, aria mena mwito, aria menda guthi gutumikira Ngai no mararigo magwika atia. Koguo ithi nitukaga tukameta tukamatrain alafu tukamatuma na tukimaheaga kanyamu kanini mweri wa githira. Ngai amwe akorwo na inyue na murathimo. So tufundithĩtio wega mũno thĩinĩ wa kĩgongona nĩ kũhandagwo mbegũ, na mbegũ ĩno nĩyo tũrahoya atĩ Ngai aromĩteithia mbegũ ĩno ĩciare maita maingĩ, ĩciare maita maingĩ. Ngai amĩtĩkĩre ĩrotherema ĩroĩkĩra Teresia yothe angĩhota na ũrĩa wothe ũrenda mĩrĩire ma ngoro yaku yothe nĩ ũndũ wa mbegũ ĩno ĩrotuĩka ya gũciara maita maingĩ in Jesus name. Ĩkĩra harĩa elders, thengiũ mũno, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Teresia kama hutaenda, tuonane leo tukimaliza ibada. Wageni wote, nyinyi wageni mutaona karani wetu, tukimaliza ibada muone karani hapa nje, tutajua vile hamtatoka hapa hivyo, lazima mkule na mkunywe. Wacha tu niseme ya kwamba kuna mzazi mmoja ametuacha saa hii wa huko Savannah District. Kuna mzazi ametuacha, sijui Lawrence yuko, Lawrence, habari imefika saa hii, mzazi wa Lawrence ameenda, ni wa Savannah District. Kwa hivyo tunawaombea Mungu awashikilie vilivyo. Sunday tutakuwa na Holy Communion, kwa hivyo tujiandae vilivyo. Sorry ni undu wa gucererwo, no ni ati siku ya leo ilikuwa wanalika wetu wanalika. Sasa naona hakuna sababu ya kwenda kufanya kama wale wengine walifanya vituko. Sasa sisi tunamshikilia vizuri na tunampenda watoto wetu, muendelee hivyo. Chairman uko wapi? Chairman. Kwa hivyo si mambo yote iko sawa? Mko sawa? Kwa hivyo tunamuombea Mungu amlinde na muongoze. Sade kutakuwa namna hiyo. Kwa hivyo hata hakuna haja, ni mchungaji wetu atakuwa hapa. Kwa hivyo maliza hiyo diposa tuweze kuomba. Tiga tu ni turamenya ni mchungaji wetu ogakorwo guku koguo ni equivalent ni to ni mchungaji wetu ogakorwo guku koguo Ngai akiri mwega tugoka muthenya wa Sade. Tusimame die tuombe. Mutoro ni Ngai wega, mwe wiki njega ya kirathimo githeri, wega wa Ngai muigane, mutikone uru. Ndoci yanyu to ni nyingi muno cia mirimo na maundu mange moru, matikamukore. Wega wa Ngai muigane, wiki ino ya mweri wenana, wiki Sade ya mbere. Wiki ira mweri ura wera ni moru muno wa mirimo, accident na mathina maingi maikuo, gutire mundu witu kuona uru. Uria Ngai twara tuhotanire hindi ya mugomo, kuragia mugomo, ciana irona thina. Ciana citũ irahonokio wiki ino. Ngai witu amuonekanire, amuthambie, amuonekanire, amwe hinya, amwe gikeno. Wega wa Ngai muigane kuria murithia mawira-ini manyu, mugetikirwo veva ya Ngai.
mwendekanage na wisdom ya maundu maingi mothe na grace ya Ngai na protection ya Ngai itore hamwe na inyue riu nginya tene na tene. Now the grace be with us now and forevermore. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Ruth Wangari na ndĩ mũhonoku na nĩ twakinya mwisho wa service itũ. Praise and worship, karibuni.